म्हणजे आवडा गोमंतक वाचल्याशिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. Against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Because sir, अनेक मंत्रीन सांगला की operationalize a 5 megawatt ground mounted roof mounted solar panel at Goa Engineering College. So what is the status on that? Speaker sir, म्हाका दिसता last year you all had announced free solar pumps for irrigation purpose, installation of rooftop plants for STSC, 25% subsidy, solar street lights in all SC. म्हाका दिसता तुवें हेजेरूय आमकां what is the progress on this? You please tell us. Honorable Speaker, आज म्हाका दिसता whether the solar pumps are given, whether solar lights are given, हांवें सांगलोलें की हेज मेंटेनन्स कोण कोतलो, who is doing the maintenance. जेन्ना प्रधानमंत्रीचें लक्ष्य आसा 150 megawatts from the state of Goa contribution by 2030, आज कितले जालेले आसा? What is it increasing? Are we going to reach at 2030? Are we going to reach at 150 megawatts? Speaker sir, एक मोठो याच डिपार्टमेंटान म्हणटा ते ब्रोकन नेट मीटरिंग सिस्टम, बाब काब्राल pointed it out. जे complaints are received from individuals, from institutions who installed this rooftop solar but are unable to, they are unable to connect to the grid. Number 2, they receive credits for excess generation. Number 3, DISCOM for approval jata, it takes months to get this approval. Electricity department आणि तुगेले director of new and renewable energy, they फक्त एकमुका blame करता. Both you have the department, you are the nodal agency, you should rectify this. म्हाका दिसता it has to be like a single window system. Further stagnation of this basically will लोक मागीर कित्याक घेतले ते when they are not getting the benefits. All the states are getting the benefits. You have to make sure that they are connected. Why will someone adopt? Why will you adopt if you are not getting the benefit in the first place? So म्हाका दिसता it is very very important. आता subsidies आणि तुगेले incentive delay जाता, खास करून जे central आणि state subsidies under Ministry of NRE आणि Goa Solar Policy, they are often delayed, sometimes not dispersed. This is very discouraging. Look, their residents, industries, absolutely they get irritated. Why is this happening? This is something that is a failure in this department. आज PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, हेजेर कितले लोकांक ही आउटरीच स्कीम लास्ट टाइम केली की 300 लोकांक दिल्ली हिंगा सर्टिफिकेट, एप्लिकेशन कितल्यो आहल्यो हजारांनी, दिले कितली पर्सेंटेज ते सांगचे, कितले एप्लिकेशन आलो ते सांगचे. आज स्पीकर सर, आणि एक नॉन functional or poorly maintained installations, hundreds of the solar streets, बाप दिगंबर सावंत 3 महिन्यान गेल मोठो पिक 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 जायता, कित्याक गेले? Water heater, home systems, they are not functional, function जायने. The main reason is because of maintenance contracts. AMC सारखे नाही. दुसरे, poor quality installation. तिसरे, जे monitoring जावपाक जाय between director new renewable energy आणि गेडा, आणि सांगितलं पाहिजे गेडा झाला देडा न्हिदलो हा, हे coordination मातशें कोर. स्पीकर सर, आज जरी तर चोयल्यार पब्लीक कित्याक public participate जाने? Because industrial and lack of public participation. The main reason is effective program, effective awareness, effective facilitation programs are not done by DNRE. Number 2, industry is hesitant today to basically get this because of renewable energy due to, first of all, there is unclear policies. Number 2, approval delays and cashless time bound manner mechanism na. Speaker sir, आता इंतून duplication of roles जाता, duplication of roles between DNRE, between GEDA and the power department.
इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप. हे जाता, चड कूक जाले कुका मातशें रेस्पेदान सारकें, तूं मास्टर मरे रेस्पेदान सारकें तांकां सांगपाक कितें सांगपाक तें घाल मातशें जाग्यार घाल. स्पीकर सर, आज most of these files end up file delays, lost subsidy application and delayed grid connection. This is the complaint in the department. No major innovation or pilot projects taken up. Goa has not explored the wind potential despite we having coastal. You can tie up, tourism minister tie up with him. He is tech savvy सारको. आणि हे डिपार्टमेंट टॅक्स सेवी आसपा तें आतां हे सारकें देंवता, ग्राफ देंवता, मातशें हें वाडोवपा जाय तें. अर्बन सोलर फार्म्स हे पार्किंग लॉटाक जायना, पब्लीक बिल्डिंगीक जायना, EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटग्रेटेड विथ सोलर हें जायना. स्पीकर सर, तुजो टार्गेट जो प्रधानमंत्री तुका इंचातलो 27 होणे, तूं मेळो वयतो तेका इलेक्शना होणे, तेका तुका इंचातो तो कितले रे 150 मेगावॉट सांगलेले दिवपाक, कितले हाडला सांगपाक आमकां हें म्हाका दिसता तुवें आन्सर हेजेर दवरपा जाय. आनी वेदर यू वील रीच 150 मेगावॉट्स. स्पीकर सर, आज रेजिडेन्शियल आनीक इन्स्टॉलेशन हांव रूफटॉप हेजेर उलयलां, हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय. जे बाब निलेश काब्रालान सांगला, रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन that is of every state. Today your compliance is met by buying renewable energy certificates. You are only buying it. This obligation has to be done by the state, by generating in the state. When will we able to see that by the term end? When will you generate as per what is your renewable power obligation? This norm is a big question mark. Speaker sir, म्हाका दिसता आज the focus of yours should shift into state renewable generation. Battery electricity department to Stephen चलयता, तुका त्रास दिना तो सगळे तो तूं एक उतर जाल्यार सगळे कोण दिता. बट म्हाका दिसता हेजेर शिफ्ट मातशें कर तूं. तुगे एक्सपिरियन्स आहा, ह्या एक्सपिरियन्सात तूं एक्सपिरियन्स कोणा पावर दिवपाचो पावर काडपाक तूं जाणा, ह्या न्यू रिन्युएबल एनर्जी मातशें लक्ष घाल. स्पीकर सर, बॅटरी स्टोरेज, rooftop integration, the department is lacking. As the main question is EV battery waste. This EV battery waste, Speaker sir, 28-29, ya वर्साक we will hit a toxic crisis. Crisis जातले गोंयान, lithium ion battery waste. Unless we put systems now in place. मंत्री, रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी घेवन येत म्हणटालो, कांयच खबर ना केन्ना ही स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली, खंयचो जागो काय ना. तुवें ताबडतोब करचें. वी हॅव नो कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी टुडे when it comes to or roadmap to handle the battery waste. What plans do you have? Where is this waste going? म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर, we need to create a state level EV battery disposal plan. And jenna EV battery disposal plan, it should have your new renewable energy director, transport director, pollution control board. Sit together, set up a battery collection center. Set up a battery collection center, it could be at RTOs, the petrol pumps, e-vehicle dealership. This is very, very important. फक्त if the EV गाडी आयल्यामू हे ना, हेजे मुखार हेजे लोड येतलो. म्हाका दिसता जे स्टार्टअप्स आनी रिसायकलर्स आहाय गोंयांत, open certified plants. Do we have certified plants in Goa? I think this is a big scope for you. You need to look into this. Because sir, आज mandatory म्हाका दिसता मंत्रीन आनी डिपार्टमेंटान एक बॅटरी रिसायकलिंग फी ही mandatory करपाक जाय on charge at the time of our EV sale. It is not day to day. आनी ते मागीर तुवें रिफंड करपाक शकता on returnable basis. Because sir, आज जरी तर चोयल्यार public awareness campaign on battery safety, on disposal, and extended producer responsibility. This is the new term for every ministry. Extended producer responsibility. Ye tracking aspak. It is not there. And that's because sir, jenna NRE चे उलयतना सेसाचे तरी उलोवपाकूच जाय. तो सेसाचे बारीकशे उलयता. तुवें दिसतू पयले दिसा क्वेश्चन येयल्लें तें तुवें फायनान्स डिपार्टमेंटा धाडलें आनी तें म्हाका 5.86 GB चो डेटा दिलो. 4 दीस लागले. 3 और लक्ष घातालो लॅपटॉपाचेर चोवपाक कितें मेळटें काय म्हाका. मेळटें हांव तुका बारीकशें सांगता. आनी तुवें हें कलेक्ट करपाक जाय. 4 वरां 4 दीस हें घेवन बसलो हांव. स्पीकर सर, if we look
you tried to divert the question to the finance department. But I stay firm कि जेन्ना आज जरी तर I am showing you something, an order of assessment. This is of Vedanta for the year 1st March 14 to 31st March 2015. This is given in your answer. And the balance due to determined value are about 500 crores. 2% calculate केला सेसाचो 186 crores. मागीर 1.86 crores मागीर 0.5 add केला आणि हे कोण तेंका सेस पेड at the rate of 2.5%, 5 crore 31 lakhsचो डिमांड डाला. कितलो डाला? 5 crore 31. And that's because the point is very simple. Manoj Parrikar had put this from 2013. How many companies, for example Jindal, from 2013 till now has not paid a single rupee towards cess? You don't tell me that it was sub judice. You had the opportunity. The High Court had disposed of this petition. You all slept over it for more than 6 months. When they went to Supreme Court Speaker asked them that you all pay 50% upfront of the total due. आज स्पीकर सर आता हे चार्ट केलें, चार्ट हे एक्सेल शीट हांव तुका दिता. हे चार्टाचेर स्पीकर सर 2014-15 import जाल्लो of coal and coke of 0.9 million. 15-16 जाल्लो 1.22 million म्हणजे 12 लाख million metric ton. 16-17 जाल्लो 12,70,000 million metric ton. 17-18 जाल्लो आनी एक 10 लाख. 18-19 जालो 8,20,000. 19-20 जालो 0.95 million, almost close to 1 million. लास्ट सांगता तुका म्हणजे 21-22 तेच फिगरान सांगला. लास्ट 23-24 जालो 1.06 million. आता the average price of coal, average price of that particular year, if you take in 14-15 was 16,000 rupees. In 15-16 was 13,000 rupees. In 16-17 was 10,000 rupees. This is as per double engine figures. And हे पट तुका पहिले सांगला, हे तुका डेटा ना मोट्टू. हे MPT वेबसाइटीचे हा, कस्टमर को हांवें क्लॅरिफाय केला आणि कॅप्टन विराटोले क्वेश्चन हा हुई पार्लिमेंटान. This is as per all the figures are matching. Today the average price पड आलो 16,000, 10,000, 24,000. आज हा 38,000 rupees. आज. So हे average गेल्यार तुगेले 14-15 जाताय 302 कोटी रुपया विदाउट इंटरेस्ट. दिस इज ओनली सेस रेव्हेन्यू. 15-16 जाताय 326 कोटी रुपया. 16-17 जाताय 270 कोटी रुपया. 19-20 जाताय 339. मागीर 20-21 जाताय 606. 21-22 जाताय 792. हे सगळे केल्यार 4,500 कोटी रुपया. 4,500 कोटी रुपया ग्रीन सेसा अंडर एज पर योर वर्किंग डन yours म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट. दिस इज व्हॉट इज प्रोवाइडेड. देव चार्ज 2.5. 12% सिंपल इंटरेस्ट सोडून दी. वाय जेन्ना तुवें हांव वेदांता म्हाका सांगलें स्पीकर सर की हांवें कितले मिलियन मेट्रीक टन हाडलें. हांवें हाडलें जर तूं 4 लाख हांव दाखयता हांवें फक्त 1 लाख. There is no counter mechanism. This is the biggest fraud that is happening in the state of Goa today. Biggest. And everyone is not speaking. You are saying you are going to get 500, you are going to get more than 4,500 crores. But you have to act. When I raised this issue, Speaker sir, last time, no one acted. No one took it seriously. This is a serious issue and they have been selectively been given. Speaker sir, आज मुख्यमंत्री म्हणता की रिकवर केल्या. कितली रिकवर केल्या तुम्ही? 137 crores, correct? 137 crores the department has recovered, out of which 94 crores comes from petroleum products, not from coal. That means 43 crores is your recovery from coal. Where is 43 and where is 4,000? जे पट recover केला चाटान 94 crores is from petroleum products, Indian oil, all these. So why have you left this? When will you recover this? Because let us sit together. I will show you the figures. This is a loss to the state exchequer. आज
वास्कोकारांनी गोंयकारांनी कोळसो खावप काळेसाणे कोळसो खावप आनी वाय आर यू लिव्हिंग देम अडानी JSW वेदांता सच बिग शार्क्स हे मनोहर पर्रीकरान कित्याक गायिल्ले कित्याक आमचे गोंयांत लोकांक त्रास जाता म्हणून सो वेन विल यू रिकवर दीस विल यू लुक इन टू इट लास्ट टाइम यू टोल्ड मी त्यानंतर कांयच जालें ना यू सेड यू वुड रायट टू इट बट द फिगर्स ऑफ रिकवरी स्पीकर्स आर स्टील द सेम आज म्हाका दिसता हेजेर तुवें म्हाका उत्तर दिवचें लक्ष घालतलो मो हे आख्खे चार्ट केला मातशें तूं हेजेर लक्ष घाल सारको हेजेर हे 4,000 मेळ्ळा तुका इतले कोटी मेळटले घालपाक 4,000 कोटी म्हळ्यार कितले जाले हे तुवें चिंतचें स्पीकर सर टू वाइंड अप एज आय लुक into the affairs of the new renewable energy department, I demand that you set a legally blinding renewable energy target and a target with at least 25% of Goa's total electricity from clean energy by 2030. Number 2, Speaker sir, I demand a state renewable energy mission into quarterly milestones, district-wise targets, तशेंच एक real-time dashboard. This is what is lacking in the department. तिसरे, Speaker sir, you need to look into floating solar power plant. आमचे कडेन जे reservoir आहे, सेलावली, मंजुने, हे तुवें use करपाक जाय. Whether the department has any, I demand that you launch a biogas generation scheme. And into you link this to cattle farms, to markets, to municipal wet waste streams. Speaker sir, खूप गरजेचे सोलर पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन्स हे सोलर पावर EV चार्जिंग स्टेशन्स इंट्रोड्यूस करपाक जाय बॅटरी स्वॅपिंग हब्स स्टेट वाइड हे आसपाक जाय स्पीकर सर कम्युनिटी सोलर पार्क्स जे बाब दिगंबरान सांगला तेच भाशेन दिस नीड्स टू हॅव यू नीड टू हॅव दिस एज अ कॉपरेटिव्ह मॉडेल अँड लँड लिजिंग तिसरे स्पीकर सर जे आमचे भुरगे आहेत तांकां बारीकशे ट्रेनिंग विथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सर्टिफिकेशन इन ग्रीन एनर्जी इन्स्टॉलेशन रिपेर इन एंटरप्रेन्योरशिप स्पीकर सर एक ग्रीन एनर्जी झोन गोंयांत जावपाची खूप गरज आसा विथ रिगार्ड्स टू टुरिझम इंडस्ट्री आनी स्मार्ट विलेजीस एक एन्युअल गोवा ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड we need to incentivize whoever is using this green energy you need to go in schools panchayat buildings tanga tuye maga dista you have to acknowledge what they are doing at the end because as I conclude I sangpak sotta that the future will not wait for us anik the global energy transition today all across the world all across the states is underway anik Goa must not remain hesitant or an underperforming player. The state today has the resources, it has the intellect, it has the urgency to lead, but it is only if this department rises to its above inertia. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Swati Mahashoy, आज जे डिमांड आसा 76 and 78 ताका आन्सर दिवपाक आनी सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनां ओपोज करपाक हांव उबो आसा सगळ्यांत पयलीं जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटीचो आसा तो हांव मागीर घेता पूण ताजे पयलीं जे काम करतना इलेक्ट्रीक करंट येवन आमचे जे स्टाफ गेले तांकां श्रद्धांजली उत्ता आसतना तांकां कुटुंबाक हे दुख्ख पावोवपाचें आनी दुख्ख सामोवपाचें हें देवान दिवचें अशें मागता आनी तांच्या दुख्खांत सहभागी जाता पयलीं जो डिमांड घेता तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आनी ताणें आतांच उलयलो तो आनी उलयता आसतना खुबश्यो गोश्टी उलयला आनी त्या खातीर हो डिपार्टमेंट आमी टार्गेट दवरला 150 मेगावॅट सादारण 2030 पण आय एम फर्म
that we are completing this 150 megawatt by 2027. I'm firm. 100%. येता मदीं मदीं डिस्टर्ब करनाका. सो हांव तें मातशें सगळ्यांत पयलीं घेता प्रायम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना. ही जी रिवाइज्ड स्कीम for promotion of grid-connected solar rooftop system with net, group net and virtual net metering 2023-26 for providing enhanced subsidy to the residential consumers. And he subsidy for residential consumers is 50% for the first 10 kWp and 10% behind 10 kW and 30 kW up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial and other establishments is 20% up to 90 kW of sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, over 1,355 numbers households have taken benefits of the same with a total approximate installed capacity of 49.922 megawatt. तुमकां 23 कोणी तरी 23 मेगावॅट म्हटलं. 23 मेगावॅट खंयचे फिगर तुमकां मेळ्ळे आय डोंट नो. ना तुवें म्हणना तें. Some people have said. The subsidy disbursed till date is 15.07 crores. Then solar energy generation in the state. Total number of solar connection in the state of Goa as on 30/6/2025 is 2,157 and total solar capacity installed, I can't get here, 76.99 megawatt. आणि आमचे टार्गेट कितले आसा बाय 2030 150. आणि हांव तुका सांगता वी आर डुईंग अँड कंप्लिटींग द टार्गेट बाय 2027. Total solar generation in the state is 72.5 million units for 2024-25 and 22.81 million units for 25 till date 36/2025. Total solar surplus settlement amount paid to solar consumers for 2022-23 is rupees 43.84 lakhs for 432 beneficiaries and 2023-24 57.34 lakhs and 578 beneficiaries. फक्त 24-25चे बेनिफिशरीज उरल्या. कोणी म्हटलं 3 वर्सां आमी पेमेंट करना म्हणून. We have not done only for 1 year payment. PM Surya Mufti Bijli Yojana, announced by Honorable Prime Minister of India, the program with an outlay of almost say about 75,021 crores aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of electricity through rooftop solar every month. Under this scheme, the 3 kW with a ceiling of rupees 78,000, which is 3 kW जो kilowatt load असा तो 78,000 पर्यंत subsidy ताका मेळटा. The national portal is integrated with Goa Solar Portal for easy and speeding up of the processing of application and release of subsidy. The PM Surya Ghar mobile app is also available to facilitate consumers. त्याशिवाय state government has already implemented an automatic technical feasibility study waiver in respect of rooftop solar PV application up to 10 kW capacity. State government has also allowed for providing single-phase inverter instead of 3-phase inverter for installation with inverter capacity of 5 kW or below in case of 3-phase prosumers for grid-connected rooftop solar PV system. The state government
is also in the process of according automatic load enhancement up to 10 kW for RTS installation. आज बसून सो ह्यातूंत आमी प्रोग्रेस केला. टोटल एप्लिकेशन युरिबाब तुवें सांगिल्ली 5,000 एप्लिकेशन आयले म्हणून. फिजिबिलिटी अप्रूव्ड इज 5,048. टोटल नंबर installed not 5%. It is more than 10%. 739 we have installed with a total capacity 6.47 megawatt. कमी करूं ना ते. आणि स्टेट सबसिडी रिलीज जी केल्या आमी तातूंत 8.45 crores. सेंट्रल सबसिडी रिलीज इज 5.32 lakhs. PM कुसुम स्कीम कंपोनंट 8. कंपोनंट A, B आणि C अशे 3 कंपोनंट आसा. B is for pump. A, the scheme is setting up of decentralized ground-mounted grid-connected solar power plant for individual plant size of 500 kW to 2 megawatt. The target for Goa is 50 megawatt. The 30 numbers of farmers applied for the scheme in Goa for an estimated capacity of 40.67 megawatt per. Petition for determination of levelized tariff for purchase of power under the PM Kusum scheme, component A was filed with Honorable JERC. The Honorable JERC approved the tariff of ₹4.08 per unit, while order dated 23/8/2003. Meetings were held with the farmer to discuss the technical and financial issues related to setting up of solar plant. The power purchase rate has been communicated to all applicants. The power purchase agreement PPA for 4 megawatt is signed and installation work is in progress. So we have already started Kusum A component A. Component B target installation was 900 of solar powered agricultural pump set up to 7.5 capacity for state of Goa till March 2000. तुका एक गजाल सांगता. तुमच्या हेचेर उलयलो किंवा इतर गोवा इज द ओनली स्टेट वेर वी सप्लाय दीस 100% सबसिडी कोणी करूं ना. फक्त गोवा गव्हर्मेंटान दिल्या. आनी तूं जें म्हणटा पळय आजून बसून कांयच करूं ना. म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. आमकां दुसरें जें सँक्शन मेळ्ळें तें मातशें लेट मेळ्ळें आमकां. पूण जें पयलें सँक्शन मेळिल्लें ताजे भायर वचून आमी काम केलां. आनी ताजे भायर वचून काम करून आमी जवळ जवळ 154 नंबर ऑफ पंप्स आर इंस्टॉल अंडर दीस स्कीम. कमी करूं ना. 500 एप्लिकेशन आयल्या पूण ते सँक्शन आमकां MNRE कडच्यान आयलां तें लेट आयलें. आनी त्या खातीर आतां जें टेंडर काडलां आमी 700 पंपाचें 200 पंपां आमी पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या. आनी 700 पंपाचें आतां आमचें टेंडर आसा. काल काय आज आशिल्लें आय डोंट नो हू वेर द लोवेस्ट. आनी तें टेंडर कितें जालें तेंय म्हाका खबर ना. कंपोनंट C जो आसा तो MNRE has approved solarization of feeders for the state of Goa in lieu of individual solarization of 11,000 number of agriculture pumps. आमकां 11,000 पंप जाय की ना हें आमी आजून पसून पळोवना. CESL installed a commission of 1 megawatt ground mounted solar plant as substation of Kukari. तुज्या भागांत केलां आमी. तुका खबर आसा जाल्यार हांव नको. इनॉग्रेशनूय करूना. कळ्ळें. 25 जानेवारी 2021 CESL also set up ground mounted solar plant of 0.7 megawatt capacity at Vaipai substation. बाब निलेश काबरा आसतना जालां. मेसेज ना काम हांवें कंप्लीट केलां. काम तो आसतना चालू जालें. CESL failed to install the additional solar plant. The MOU was terminated with the approval of the government. जो वाळपयचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो तांचे कडेन जायना जालो. तो आमी टर्मिनेट केलो. Now, as per the energy consumption data of agriculture pumps available with EDG, a cumulative capacity of 13.6 megawatt is required to be installed to offset the unit consumed by 11,000 pumps. 11,000 पंप जेन्ना बसयतले पळय तेन्ना आमकां 13.6 मेगावॅट जाय.
आमकां ताची गरज आसा की ना ती स्टडी आमची चल्ल्या. करंटली गेडा एनआरजी has prepared a scheme for installation of remaining capacity of substation of electricity department for which government sanction is approved and a DPR has been prepared. GEDA is in the process of getting approval from the government for floating the tender, which is expected to be floated by end of October 2025. List of rooftop solar PV plants installed on government and government aided buildings. एक कोणीतरी हांगा म्हाका दिसता उलयला आनी तुजें कटमोशनातूय आसा. गेडा has installed rooftop solar power system on 54 numbers of government building, educational institution, panchayat, municipal building, etc. with a total capacity of 2.56 megawatt. GEDA has also signed an MOU with Mr. Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology on 8/2/24 for the implementation of 30 megawatt rooftop PV project through RESCO mode on 383 numbers of identified government buildings, government aided institutional building, autonomous corporation building in the state. After the finalization of feed-in tariff, Electricity Department has signed a power purchase agreement with Mahapreet for the purchase of solar power for the period of 25 years. 40 TPD biomass briquetting plant, 40 TPD biomass briquetting manufacturing facility is established at Saligaon, Baldet, Goa on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant operation has started in the month of June. त्यानंतर सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टीम ही आमची सिस्टीम चालू आसा. मागीर कन्सेंट्रीक सोलर थर्मल टेक्नॉलॉजी थ्रू ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स क्लीन कुकिंग मुवमेंट GEDA is installed CST at 2 places, Goa Medical College, Bambolim and Tapovmi, Pune. It is an innovative solar boiler for community cooking and process heating application. Scheme for promotion of 1 to 10 cubic meter biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. The state provides subsidies for installation of biogas plant under the scheme Biogas Plant based on kitchen organic waste. The agency is fully committed to encourage setting up of a biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. GEDA's total biogas plant installed capacity is 60 cubic meter, resulting in carbon emission reduction of 1,459.5 tons per year. Total number of beneficiaries under the schemes are 35 numbers. Almost say about 4,14,000 amount of subsidy is already dispersed. EV charging infrastructure in the state of Goa. आजपासून ही जी चार्जिंग स्टेशन्स आसा ती जवळ 49 चार्जिंग स्टेशन्स आमी चालू केल्या आणि ती चार्जिंग स्टेशन इन प्रायवेट लोकेशनूय आसा. सगळे जर वाचलो जाल्यार आनी 5 मिनटां वतली. त्या खातीर हांव ती चड घेवन बसना, कारण प्रत्येक नांव जें आसा तें हांगा आसा. तुका जाय जाल्यार हांव दिता हें सेसाचेर येता. चार्जिंग स्टेशन एट प्रायवेट लोकेशन इन दीस. अवेरनेस आनी आउटरीच एक्टिविटीज. तूं म्हणटालो अवेरनेस प्रोग्राम करूना म्हणून. अवेरनेस आमी करीत आसा. एज ऑन टुडे कितलेशेच अवेरनेस प्रत्येक कडेन घेतले आनी आतां 19 तारखेक हांव सावथ गोवा एज पर द CM's एडवायस सावथ गोवा आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. सगळे सरपंच म्युनिसिपालिटी तुमकां सगळे आपोवपाक त्या दिसा आमी तयारी केल्या. इफ ही एप्रूव्ज हे सबंद सावथ गोंयचे जे सालसेत तालुक्यांतले जे सरपंच आमदार तांकां आमी थंय आपयतले आनी ते भोवतेक मडगांव जातले. आनी ते 19 तारीख म्हज्या हाणे हांवें 19 तारीख फिक्स केल्या. ओन्ली CM हॅज टू एप्रूव द डेट. CMन एप्रूव केल्यार तुमी सालसेतांतले जितले आमदार आसा तांणी ते लक्षांत घेवचें. GEDA is in process of signing MOU with Swaniti Initiative, social enterprises that provides development solution to improve the delivery of public service for climate scheme and ensure inclusion of policy making for the most marginalized section of the society.
It leverages research, data and experience in the public service delivery to create an impact on the lives of the beneficiary. SI support clean energy and renewable work. Our focus is on promoting a sustainable economy by identifying crucial sectors and industries while promoting an adoption of renewable technologies. Swaniti initiative will extend support to the GEDA as a technical partner non-financially in the areas of technical consultant to support overall rooftop solarization and other solar-related work in devising a gap assessment study to identify consumer-based challenges towards the uptake of PM Surya Ghar and PM Kusum, conduct a situation assessment through an on-field survey and support in analyzing and streamlining data received from the concerned stakeholder, and devise a comprehensive implementation work focusing community awareness to increase enrollment for the scheme mentioned. GADA is also in process of integrating with National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development for implementing entrepreneurship development program in the state of Goa. The project aims to create, foster and promote the spirit of solar entrepreneurship among the target group through capacity building, mentoring and hand-holding support. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is a significant initiative by the Government of India aimed at promoting solar energy adoption at a household level. The scheme's primary focus is to encourage the installation of rooftop solar photovoltaic system which can significantly reduce electric bill for consumers and contribute to a greener, more sustainable energy mix for the country. This initiative will endeavor to create new avenues of employment for unemployed youth, females, Buddha, and existing entrepreneurs in the field of solar entrepreneurship and help them enhance their livelihood. याच्याशिवाय विशेष कार्यक्रम जे आम्ही घेवपाचे ठरला अवेअरनेस प्रोग्राम ते in every taluka wide we will have a awareness program along with all other MLAs. म्हणजे आमचे MLAs आसा, जिल्हा आसा, सरपंच, पंच आणि ते म्युनिसिपालिटीतले इतर नगरसेवक हांकांय आमी घेवन हे काम करता. एज फार एज तुवें जो ग्रीन सेस विशीं हेचेर उलयला ताचे विशीं उलयता हो इश्यू इज हँडल्ड बाय फायनान्स डिपार्टमेंट. एवरीथींग इज विथ फायनान्स डिपार्टमेंट. तूं जो आतां जो डिमांड तुवें हांगा मांडलो अलॉंग विथ जें तुवें हाडलां तें टेबल कर. I will definitely discuss with this with finance minister आणि जर 4,500 कोटी जर गोवा सरकाराक त्या हातूंत मेळटा आसत जाल्यार म्हाका तातूंत आनंदच आसतलो. आणि simple formula only that I didn't disturb you. Tejas, Anta, you have collected only 40 crores today as of today from coal farms. 40 crores of the balance pade that has been paid by petroleum, Indian Oil and them. 40 crores एक वर्सा 1 million metric ton coal गोंयांत येता. तेजेर 0.5% कितली कोटी जाताय आणि तुवें ते नोटीस पट घाले. सी इट इज अ complete chaos. Purposely you all are not taking. It comes under you. Finance department is secondary. Yours, it comes under you. It is your duty to collect it. I assure in the house. ताणी ते टेबल हाडला ताणी ते प्लेस करचे. जे कितें म्हजे कडल्यान ह्या हेतूंत करपाक जाय तें जातलें. ना तूं म्हाका एक सादे प्रश्न सांग म्हाका. येदो व्हडलो अमाउंट जर गोवा गव्हर्नमेंटाक मेळटा आसत. सादो प्रश्न एकूच. You have totally that you have recovered is 137 crores towards green cess, out of which 94 crores are from petroleum products and 43 crores is from coal companies. So from 2013 to 2025, on an average 1 million metric ton into, on an average if you take the cost, is about 18,000 rupees of average cost of coal. म्हणजे 10,000, 16,000. I can understand what you say. Last time also you told me you will look into it. I personally. Actually, तुझे एकूच आहे. तुझी मॅथ्सूय कळना म्हाका, अरिथमॅटिकूय कळटा.
तुम्ही किती हाडला ते यू टेबल हांवें हाडलें तें जालें. last time we had a meeting along with CM, along with these all MPT officers, then customs, everybody was present there. Everybody was present with the chief minister's cabinet. How much you Last time, collected? Only 40 crores? Last time, आम्ही सगळे It is not the duty of MPT. MPT, it is not, the duty is. No, you didn't Figures are on the website. along with finance people, आमचे, along with finance secretary, सगळे थंय present आशिल्ले. आणि त्या दिसा आमचे discussion जालें. It is, I agree to an extent that it is not only yours, finance also comes into play. But the question is that 40 crores is what you all get? For 13 years you all are collecting only 40 crores? Is at, and they just simple हांव एक interest. गजाल सांगता. Speaker Let him sir, complete, Honorable when Member. I was transport minister, But that is separate. Bosan, ना, yeah. I सांगता know. मरे, That is not काही make कळून sense. येयलें Repeat. तुका 38 millions आमकां कॅप आशिल्ले. ह्या मायनिंग जे आशिल्ले तांणी 62 millions केले आणि आमकां Speaker sir, तो transport minister आलो तेन्ना. हा transport minister. अरे आम्ही recover केले. Transport आम्ही minister. recover केले. ऐक ना. You see, this is a serious No. thing. You have to ask for an inquiry whether the finance department is sitting whoever. You just place that on the table of the house, whatever you साधे have मरे MPT चे ती मरे. टर्नओव्हर झाला. You ते table it on the house. 0.5% I will make an inquiry. आता हे टेबल ऑफ द हाऊस घाता हय, इथे 5 कोटी रुपया तुवें वेदांता धाड्या 1 वर्साची ती मरे. 1 वर्साची हे घे हे भाशेन तें घाल तें. एवरी इयर तें घाल. घे That also you place on the table of the house. So I will start inquiry. That also what you have brought. जुगलेकर बाबा को भी सारखे उदय हो तो बट आहा ते खबर आहा ते पळय, किती आहा तो भोट असो नाजाल्यार आनी कोणी असो तो म्हाका लागना. हांव इतलें सांगता. फायनान्स हा फायनान्साचो तुम्ही आता पळय एक मिस्टेक तुजी सांगता हांव तुजी मिस्टेक सांगता हांव काडचो नाशिल्लो आतां तूं तशें उलयता म्हणून तुम्ही कितें सांगलें म्हाका एडिंग वोल्टेजीस ज्यो आमच्यो लायनी आयल्या त्या सगळे वोल्टेजू आता 2000 मेगावॅट आमी करंट ह्या हाडूं शकता म्हणटा तूं किती हाडू शकता उदळ. ना हे सेसा जालें काबारू सेसाक आणि तेजे कितें गेलें तूं अरे तुका ते प्लेस कर म्हणून सांगलें मरे हांवें. दिला तुम्ही एकूच केला वेदांताचे दुसरे प्लेस कर मरे कितें हाडलें तें सारकें जावन दी मरे तरी. अरे सगळे हांवें दिवपू तूं पयलीं हें कर मागीर आपणें म्हाका कशी तू दवर तरी तू उलयला हांगा मरे दी मरे. बिकॉज सर क्लियर कट फिगर आसा फिगर तुका वर्सां जाय 0.9 million in 14-15 1.2 million in 15-16 1.27 million in 17 हे फिगर्स क्लियर कट म्हाका कळटा. मागीर ते फिगराचे तूं कॅल्क्युलेशन मास्टर मरे ते मास्टर इजी तुवें काडूं जाय सारकी भाशा आहे. म्हाका दिसता ही कोर्ट केस आशिल्ल्या कारणान सुप्रीम कोर्टान डेफिनेटली सुप्रीम कोर्टान सांगला तांकां 50% बोरमो आणि हायकोर्ट युरी एलेमान जे प्लेस केला त्याच्या विशीं चौकशी ही जातली त्या कोर्ट ती चौकशी कर. टेबल ऑन द हाऊस. आता तुम्ही जी कट मोशन आणल्या आय हॅव कवर्ड ऑल मोस्ट ऑफ द कट मोशन खंयचीच त्या म्हज्या हातून रिन्युएबल एनर्जीन फक्त एकूच ती जी योजना काडिल्ली ती 400 युनिट्सां आशिल्ली आनी प्रायम मिनिस्टर्सची योजना ही 3 युनिट्सां आशिल्ली आनी त्या खातीर ती डबल हें जाता म्हणून ती बाजूक दवरल्या. सादी मातशें एकूच हांगा जी टोटल सबसिडी रिलीज फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ही 2 व्हिलरां 3,44,10,000 त्यानंतर 3 व्हिलरां 1,56,00,000 आणि 4 व्हिलरां 5,86,00,000 रुपया आम्ही रिलीज केल्या म्हणून तरी हो प्रश्न काडला. सो होताला आणि ही जी स्कीम आसा 5,86,00,000 500 ना कसं जाता ते तुवें 4 व्हिलराक चड पयशे दिले. आयक पेंडींग
पेंडिंग एप्लिकेशन टू व्हिलराची चड आहा आयज ना एप्लिकेशन अप्रूव्ड फॉर 2 व्हीलर इज 2294. हय रे आनी आनी पेंडिंग आहा 4600 पेंडिंग आसा ताचे फेल्युअर काही गोष्टी त्यांनी दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो दिवना म्हणून उरल्या. ना रे अशी इतली हजारांनी कशी उरतली 31 डिसेंबर 2024 ही स्कीम स्टॉप झाल्या. त्याच्या नंतर आयिल्ली what I was trying to एप्लिकेशन point out is that the common man rides a scooter, the rich man drives a car. The rich man has been given attention by you, not the common man. मातशें This जी is the problem. एप्लिकेशनां उरल्या ती एप्लिकेशनां फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसा, आमी तें करता आनी तांचो पेमेंटूय जाता तितले बेगीन आमी करतले. सो ती मातशें दुसरी गोश्ट हातूंत सांगल्या ती म्हणजे आनी एक डिस्प्यूट आनी काडिल्लो. Failure of the government to make use of central government funds and scheme renewable energy leading to underutilization of available resource. The central finance assistance was available for rooftop solar program, information and public awareness program and PM Kusum. The CFA under solar rooftop and PM Surya Ghar is directly deposited to the beneficiary account by MNRE. So, लक्षात घ्या, Government of India, the total amount of CFA received and utilized is as follows. PM Kusum 43 lakhs released on 9/6/2025. CFA utilized under utilization, information and public awareness is 33.75 lakhs, 26.57 lakhs utilized. But failure to commission waste to energy and large-scale biogas plants in key sectors. Goa Waste Management Corporation has already entered the task of setting up of waste to energy plant with solid waste as a feed. GWMC has prepared assessment report and detailed project report at Bangini and Venla. GADA has facilitated in obtaining the subsidy of 3 crores for the waste to energy plant at Saligao. The process of obtaining the subsidy at Kakoda plant is also in progress. Failure to fill key sanction posts in the government. हे बरोबर आसा, गव्हर्मेंटाचे जे आमचे डायरेक्टर ऑफ एनआरई आसा ते नवे डिपार्टमेंट आसा आनी त्या नवे डिपार्टमेंटाचे पोस्ट आमी आतां सँक्शनाक घातल्या. Failure of the government to establish a single window system to facilitate easy approvals and clean for individuals. GADA has rolled out Goa Solar Portal, which has integrated with PM Surya Ghar portal of Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, which will facilitate the approvals and has succeeded in streaming approval permits. हे सगळे गोष्टी तुमच्या मुखार आयल्या. म्हाका दिसता एनआरईचे gross value of weight म्हाका आयला आन्सर तें 24,500 crore. Green set demand जो केला ते 509 कोटी. Green set paid received 325. Green set receivable is 184.9. Green set receivable is not 4,500 as told by LOP. हे म्हाका आन्सर आयला आतां. पूण तरी आसतना तूं जें कितें सांगता त्याचे इन्क्वायरी हांव करता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे डिमांडाक तांणी सपोर्ट करचे. मेजर जो डिमांड आसा तो गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी आमच्या विजन डॉक्युमेंटान आमी सांगलां 2 गोष्टी. Very important is short term, mid term and long term. आणि त्या दृष्टींतल्यान सगळो डिपार्टमेंट काम करता. Various initiatives implemented by the electricity department has resulted in one very important
आज पर्यंत आमची जी कॅटेगरी आशिल्ली ती B+1 आशिल्ली आणि ही B+ कॅटेगरी आमी A कॅटेगरीन गेल्या. आतां आमकां एकूच कॅटेगरी उरल्या A+, आणि वी आर ओनली 7 स्टेट म्हणजे दिसता A कॅटेगरीन आयल्या ते. The 13th annual integrated rating banking by Ministry of Power, Government of India. In this rating, the utilities are ranked based on parameters such as AT&C losses, ACS, ARR gap, billing and collection efficiency, tariff cycle, regulatory asset, etc. Though Goa has also been awarded second prize at the State Energy Efficiency Performance Award 3 sector by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India. The award is in recognition to the state's commitment in the field of energy efficiency and conservation. The aggregate technical and commercial AT&C loss has reduced substantially over the last few years from 10.06 to 9.32 in 2023-24. The reduction in AT&C losses indicate that the department has achieved higher billing and collection efficiency and lower technical losses. The gap between average cost of supply and average revenue realized has reduced from 0.89 to 0.51, is expected to reduce further, indicating reduction in budgetary support provided by the government to the department. Average daily hours supply in urban and rural areas has also improved. Rural area जवळजवळ 23.72 hours in 21-22 आशिल्लो तो 23.90 hours in 23-24 जालो. Average hours of supply जो अर्बन आशिल्लो तो 23.8 hours जालो आशिल्लो तो 23.92 hours in 2023-24 जालो. That is the improvement. So तू जे म्हणटा पळय AT&T losses, Goa is the only state where it has come in a single digit. कोण ना आनी कार्ड आनी पळय. The pending areas related to government and private consumers have also reduced to 24-25 to only 112.8 crores and rupees 44 crores respectively for active consumers. The department has been able to reduce power purchase costs 2024-25 in comparison with 2023-24. Even though the power purchase units have increased by approximately 4%, 23-24 आणि 24-25 कंपेअर केल्या, power purchase cost is almost about 23-24 आनी आमकां कितलो आशिल्लो 2516 कोटी. तो अंदू 2024-25 2496 कोटी जालो. म्हणजे इट इज रिड्यूस. पावर चड जाली पण कॉस्ट इज रिड्यूस. तुवें जो पॉयंट मारिल्लो पळय आमी वयली पावर घेता हें करता तशें कांय ना. The department has been successfully in maintaining low intra-state transmission and distribution TD losses over the year. The losses for the year was 7.67 as against the approved losses of 7.95. The losses for 23-24 was 8.18%. Increase in peak demand. Also increase in peak demand आशिल्लो तो सुद्धा आमी मेंटेन करून आमचो 2022 815 आशिल्लो तो 2024-25 an increase of 12.1%. The average increase of load is about 6% per year. हांव तुका तो 11% खंय मेळ्ळो पण I will check that because two answer in one is not allowed. जर ते कितें तूं एकातली प्रिंटींग मिस्टेकूय जावंक शकता ती कारण ही सुद्दां पळय 6 पॉयंट हें दिला 6%. It is 6% per year. So during 11, you only accepted that it is 11%. हय हे सारको आसा न्ही 7% दिलो तो सारको आसा. 11% तुवें कितें वाचलां आय डोंट नो. हांवें काय पळोवना 11%. I kept money. Department has been successful in meeting with the increasing demand of the state by introducing a new power infrastructure and also upgrading the existing infrastructure
विदीन द स्टेट पीक डिमांड कसो आशिल्लो आमचो 21-22 704 मेगावेट आशिल्लो, 22-23 726 जालो, 23-24 781 जालो आनी 24-25 815 जालो. हांव एनर्जी डिमांड्सान उलयना तें in meeting short-term goal of the department has undertaken several projects across the Goa. आता हे करता आसतना आमी overhead system underground केली. Almost conversion about 45.8% of its overhead network to underground cabling. Overhead network जे आशिल्लें 33 kV आणि 11 kV 3736 kilometer. Underground गेले आमी 3686 ABC जे तुम्ही म्हणता 617 kilometer. Total is 8039 kilometer. Under revamped distribution sector scheme, the Ministry of Power, Government of India works related to loss reduction work were carried out under 10 packages across various locations in Goa at a cost of about 292 crores. Works related to 9 of 10 packages have been completed well before the time set by the scheme. सगळे RDSS स्कीमची जी कामां आमकां 292 कोटीची आशिल्ली तितले आमी कंप्लीट केले आणि 11 kV LT network underground cabling installation of new 11 kV RMUs etc. The new state-of-art 2x20 MVA 33 kV substation at Tuye is commissioned to cater the industrial load of Tuye Industrial Estate and surrounding area in well advance. The electricity department has also carried major works for strengthening of transmission network in Goa. The work includes 220 kV double circuit from 400 to 220 kV Dharbandara substation to 220 kV Shelday substation has been successfully charged along with commission of the 220 kV new bay at Shelday substation. The 220 kV received from Western Grid at 440 by 220 kV Kolwari substation can now be routed to Shelday substation, thereby enhancing its power availability and reliability. A new 63 MVA 220 33 kV power transformer along with fully digital outdoor 220 GIS and 33 kV AIS switchgear has been commissioned at the Thivim substation at the projected cost of 66 crores. Work for upgradation of new 220, 110, 33 kV, 63 MVA transformer at Fonda substation, total cost of project is 57 has been commissioned. Oh, पयर केला आमी कमिशन. आमी त्याचे इनॉग्रेशन सुद्धा करू ना कित्याक लोकां खातीर आमी तो केलो. फोंडेचो आमचो वॉटर मिनिस्टर सदांच सांगतालो तो कंप्लीट कर आनी कमिशन कर म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तो सुद्धा कमिशन केलो. आनी आमकां जाय सुदारणा. Work is also in progress for the replacement of age-old 30 MVA, 130, 10, 33 kV power transformer at Ponda substation with new 40 MVA transformer at a project cost of rupees 14 crores. The upgradation of 220 kV PXL line from 220 kV Fonda substation to 220 kV Shelday substation at a cost of about rupees 46 crores is completed, and this will improve flow of power between two main receiving substations in Goa, that is Ponda substation connected to Western Grid and Shelday substation connected to Southern Grid. Naturally, South Goa of the power improvement as well. So, हे complete झाले बरोबर तुमचं जातलो. The work of 363 MVA 220 33 kV state-of-art GIS substation at Saligaon along with 220 kV double circuit line from Saligaon is in progress and is expected to complete by the year end the cost of rupees 370 crores. जे आमच्या Saligaon MLA आता उलयता आसतना सांगिल्लें. In line with the medium and long-term goals of the electricity department to achieve digitization and automation, the department has initiated the following steps. The work order has been placed for replacement of 7.5 lakhs prepaid smart meters across the state of Goa to include consumer meters, substation meters and distribution transformer. The meters will be replaced in phases starting from government installation, substation, distribution transformer, industrial
consumers, followed by commercial domestic consumers. The consumers will have convenience of knowing its real-time consumption through app that will also provide other information such as energy consumed day-wise, weekly, monthly payment option, etc. The new 220 substation at Saligaon is a state-of-art GIS substation to include SCADA to remote monitoring and control of substation. Substation automation system has been introduced in the upgrade to 20 kV substation at Ponda and 110 kV substation upgrade at Verna and Tibin. Digitization in substation has been introduced in Ponda, making it in the first digital substation in Goa. Also Speaker sir, Sudhim, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I say it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Electricity Department is working on implementation of battery energy storage system project that will assist the state in demand-side management by storing low-cost power during a daytime and using it during the peak hour. The Electricity Department also plans to implement SCADA across the state of Goa with control room in Atinupandi under phase 2 of RDS scheme. The department also placed order for implementation of ERP for the department under RDSS. The implementation will commence by September 2025. The current version of SAP, that is ECC, will be upgraded to rise with SAP S4HANA, wherein all the users will be able to work with easy. SAP S4HANA offers significant advancement over the older SAP ECC, including faster data processing through the in-memory SAP HANA database, simplified data model, enhanced user experience with SAP Fiori, and improved analytical and predictive tools. In a consumer-centric approach, the Electricity Department has been committed for transforming people's issues to solution. Department has initiated a number of steps under easy of doing business and otherwise to develop a consumer-friendly approach. This includes online application service for ST New Connection has been introduced at the department website and on the Goa online portal of Government of Goa. The number of mandatory documents required for availing new connection has been reduced to 2. Electricity Department has aligned timeless for release of new connection to urban and rural consumers as per the guidelines issued by MOP. The monthly bills issued to the consumers are simplified as per the direction of MOP. The translation in the local language is available in the website. Electricity Department has implemented grievances redressal portal on the website in order to enable the consumer to lodge their grievances related to new connection, payment matter, theft of power, power interruption, etc. Operation and maintenance, including troubleshooting activities, are very critical to ensure reliability in supply and enhancing the life of the equipment. Besides carrying out routine maintenance activities, the department has initiated additional steps for ease of maintenance to ensure quick detection of fault and faster restoration of the supply. Electricity Department has procured single-phase fully automatic van-mounted underground cable fault locator along with 10 delta and partial discharge for location fault on low, medium, high voltage power up to 33 kV cable network and also checking the healthiness of the laid underground cable. The van-mounted cable fault locator will assist in faster detection of underground cable fault, resulting in faster restoration of power supply to the consumer. Locator has determined over 380 cable faults in last 1 year. Department plans to purchase another cable fault locating van in the following year. The Electricity Department has hired 12 numbers of crane-mounted trucks of 15.7 tons capacity and 38 numbers of sky lifter with insulated bucket of capacity 250 kgs.
One crane mounted truss will be provided for each division for repair and maintenance work, whereas one number sky lifter will be provided for each subdivision for replacement of street light. 108 numbers of vehicles for restoring of faults and another 213 numbers of vehicles are provided to the staff for carrying out various other activities related to O&M and project. The electricity, पयलीं तुम्ही सायकलीन भोंवता म्हणटाले ते आतां सायकलीन ना ते त्या खातीर तांकां गाडयोच दिल्या चडशे लोकांक गाडयो दिल्या लायनमॅनाक तांकां हें दिल्या. The electricity department carries out the maintenance of the street lights and also install new street lights in the state of Goa. Presently, there are about 2,70,178 numbers of LED fixtures of various rating and 6,800 numbers of CCMS panels, which are maintained by the department. The total number of fixtures installed by 24-25 is 15,205 numbers at new location. ह्या खातीर आमचो सेंट्रलाइज स्ट्रीट लाइट सेल आमी चालू केला अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. The public street lights that are handed over to the electricity department by other government department corporation as per guidelines laid down in the street light policy are also maintained by this department. Department levies duty to its consumers for the maintenance of the street light under the Goa Public Lighting Duty Act 2021. The total amount collected from the consumers under the Act is rupees 32.4 crores during the last year. The electricity department have been issuing notice in the local newspaper for relocation of meters for easy of access. As per Regulation 5.125 of Joint Electricity Regulatory Commission, Supply Code 2018, it is essential that the electricity meter located at the consumer premises is easily accessible to the meter reader for recording the energy meter reading. The consumers are given sufficient time till 28 November 2025 for shifting of the meters, and they are also reminded through monthly advertisement in the local newspaper. The department cares about its staff and ensures that all is done for their well-being whilst working in the department and otherwise. The electricity department launched the Goa Electricity Department Compensation Scheme for the line staff of electricity department, Government of Goa, for payment of compensation to the nominee of the staff for accidental death caused whilst on duty, and also for payment of compensation to the staff suffering grievous injuries due to the accident caused whilst performing their duty. The insured amount is rupees 20 lakhs in case of death or total disablement, and rupees 11.25 lakhs for partial disablement. 15 numbers of employees have lost their lives whilst in service from 2018 till date. Besides providing compensation, the government has provided jobs to 13 employees on compensation ground. The line staff are provided with personal protection equipment and safety kits such as safety shoes, helmets, safety belts whilst working at site, discharge rods, ski rope, FRP ladder, tool kits, etc. Department ensures that all line staff are trained on all safety, including safety practice and utilization of safety gears along with first aid at its training center at Ponda. There is a training center also. After Naka, is the dude. The department has conducted numerous technical safety and behavioral training. The department has conducted numerous technical safety and behavior training for all its staff at the revamped training center of GED and has also nominated its staff for various training sessions held across the country. The training sessions are conducted across the level of staff, both technical and clerical. आजपासून सेफ्टी टोटल ह्या वर्सा 2024-25
सेफ्टीक 1730 भुरग्यांक ट्रेन केले, टेक्निकल सोल्युशन 4, सायबर सेक्युरिटी 13, मॅनेजरियल एक्शन 2 आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह 200. सो तुमचें कितें उलयता जाल्यार पळया की आमचें ट्रेनींग सेंटर ना, आमी करना. हांव उलोवना कित्याक तुका डिस्टर्ब जातलें म्हणून. वी आर डुईंग दॅट आनी इट इज एवरी month we do that. State Design Agency of the Electricity Department is actively involved in ensuring energy conservation and energy efficiency within the state of Goa. State Energy Efficiency Action Plan has been launched for state of Goa, wherein various avenues of energy conservation and energy efficiency identified for all government departments of the state and action plan identified to achieve it. Revenue and expenditure. Revenue collection for FY 24-25 has increased to 3,521 crores from 3,159 crores during the previous financial year, an increase of 11.5%. 11.5% increase of revenue. So, and department has utilized 97.35% of budget allocated to it during 24-25. Videsh Borkar sang आमी budget allocation utilization करना म्हणून. हे answer. We have utilized 97.35% capital expenditure. Imagine that. Budget planning. विविध स्किमी आसा आमच्यो. शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल डेव्हलपमेंट स्कीम, सिस्टीम डेव्हलपमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ 220 kV transmission network, underground cabling scheme, provision of 14,500 lakhs have been made for work of conversion of existing overhead network ground cabling, 3 Sheldon Wade feeder, 11 kV Sange feeder, 30 kV double circuit Sheldon Pondema and single circuit Sheldon Savade feeder, 11 kV Kurtolim feeder, 11 kV Mandopa feeder, 11 kV MBS feeder, 11 kV Navilim feeder, 11 kV Keri feeder, 11 kV City feeder, 11 kV Nagzar feeder and 11 kV Dargad feeder. 145 कोटी रुपया आम्ही दिले. 30 कोटी रुपया स्काडा आणि ऑटोमेशना दिल्या. चालू आसा काम. स्काडा everywhere we are putting SCADA meters. Sub transmission and distribution improvement scheme, system strengthening work and revamped distribution sector 97 crores. आणि provision sub transmission distribution improvement scheme 65 crores. Prepaid for smart meter installation project आम्ही फक्त 15 कोटी RDS स्कीमीतल्यान सध्या मोडटा. Infrastructure for public street lighting 25 कोटी मोडटा. The electricity ban is deemed transmission and distribution licenses for Goa state of Goa. The major allocation of power is from central sector generating status of NTPC Limited, MPCI. The long-term power purchase agreement have been executed. The present total allocated share with the effect of 1st June 2025, inclusive of that from unallocated capacities of the central sector generating station is 650 megawatt. JERC has issued a green energy tariff order on 8th July 2024 for the state of ते अंडरग्राउंड केबलिंग आहा थिंगा ते लिस्टा गिरदोली चांद्रा आहा असा दिता मागीर तुका दिता मागीर दिता मागीर तो चीफ आहा थिंगा मातशे ते मातशे करपा लाय बेगीन JERC has issued tariff of 0.89 unit for consumers opting for it. This tariff is an additional charge on the existing electricity tariff for consumer opting for green energy, thereby contributing to an additional revenue for the department. Electricity Department of Goa ED has complied over 100% of the RPO target specified
by JERC for FY 24-25 by purchase of physical power and renewable energy certificates. As far as staff is concerned, सगळ्यांनी म्हटलं जो कमी स्टाफ आसा सगळे इंजिनियर्स आमी भरता. इंजिनियर आमचे ऑलरेडी ती नोटीस पब्लीश जाल्या. बाकीचे जो बारीक स्टाफ जाय तो वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान भरता. उरलो तो मिटर रिडराचो जो इश्यू आसा जो विनेश बोरकरान काडिल्लो तो इश्यू हो फक्त तुजे पुरतो मर्यादीत ना. हे मिटर रिडर जे घेतल्या पळय तुवें ते 2014 घेवना ते 2012 पयलीं घेतल्या आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर घेतल्या. तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चलता ना 2012 पयलीं घेतल्या. सांगला तुमकां 2012 पयलीं घेतल्या ते म्हजे म्हायती प्रमाणे. एनिवे रेग्युलायज करपाची रेग्युलरायज करपा खातीर सीएमान एक स्कीम केल्या. दुसरी स्कीम करता म्हणून आमकांच कॅबिनेटाक एश्युरन्स दिला. आनी दुसरी स्कीम जी येतली ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे आसा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सां तो संबंध गोंयांत दुसरे डिपार्टमेंटाचे जे आसा तातूंत सुद्दां लक्ष घातलां आनी तातूंतल्यान ते जातले अशें ताणें नमूद केलें. त्या शिवाय वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान जे कितले आमी तातूंत घेवंक शकता पूण थंय परत एग्जाम दिवची पडटली. एग्जाम दिवन थंय कोण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थोडे पोस्ट काडल्या रेग्युलायज करूं ना. स्टाफ सिलेक्शन ह्याने काडल्या तातूंत ते फीट जातले की ना हें म्हाका खबर ना कारण तांणी थंय एग्जाम दिवपाक जाय. वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटान जे कोण फीट जावंक शकता तातूंत आमी घेता आनी अपार्ट फ्रॉम जी स्कीम मुख्यमंत्री काडटलो आतां त्या सेशनाक काडटलो काय ना आतां काडटलो इमिजिएट काडटलो. तशें म्युन्सिपालिटीची केली तशेंच बाकीची केली आमच्या डेली वेजीस आशिल्ले ते तांची केली तशीच ही स्कीम ताणें करता म्हणून सांगल्या. ते एश्युरन्स आमकां ऑलरेडी इन द हावस हांव दिता. ह्या सेशनाक येतली काय डेफिनेटली आतां येतली ती केन्नाय येवंक शकता 2 म्हयन्यांत केन्नाय येवंक शकता. आनी ह्या सेशनाक ह्या सेशनाक ती येतली हें सांगूं शकना कारण ह्या सेशनाक 4 दीस उरल्या. ह्या सेशनात ती येवपाची गरज ना. ते कॅबिनेट डिसिजन आसा खंयच्याच सेशनात येवपाची गरज ना. कॅबिनेटात ते पास करून ते घेवचे पडटले आनी ते जर कॅबिनेट एप्रुवल जालें जाल्यार ते एज लिमीट सुद्दां जातलें. त्या बद्दल दुमत ना. आनी डिव्हिजन 10 तो इश्यू काडलेलो पळय TNDA तो मातसो क्लियर करून उडय कित्याक लास्ट टायमूय आमी इश्यू घेतलेलो. डिव्हिजन 10 TNDA तांकां अलावन्स मेळना. जो 2015च्यान पेंडींग उरला 2021 पर्यंत मागीर तुमी बंद केलो. सो तो सॉल्व कर मातसो तांचो. माननीय आमदार निलेश काब्रालान म्हजो एक नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड म्हाका आन्सर दिवपाकूच जाय. नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट मिटर बाय इन्स्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल अशें म्हटलें. This is not correct as per my engineers. This is a smart meter has 2 main features, two-way communication and 2 is connect-disconnect feature. Both the above features are not possible with the digital meter. Even we install a communication model to a digital meter. Besides this, smart meter has many more features such as real-time communication, TOD time of day features and which are programmable. Additional parameters and theft detection features which can easily detect a theft is possible in the smart meter. Data analytics is easily possible with smart meters, thereby optimizing the power cost. So ह्यो गोष्टी प्रीपेड स्मार्ट मिटर आसा त्यो तुका डिजिटल मिटरान ना. दुसरी तुवें एक गजाल सांगली की जे लायनी येता तातूंतल्यान आमी अमके मेगावॅट 2000 मेगावॅट म्हणटात. तुवें ते सगळे जे वोल्टेज आसा ती एड केल्या आनी आमकां दाखयल्या मेगावॅट न्हय ते. तुवें वोल्टेज जी येता 11 kV 220 kV ते सगळे डबल केले आनी आसा ते सिंगल आसा ते सिंगल केले आनी ते हांगा उलयला. हांव ते तुका डिस्टर्ब करपाक म्हाका नाका आशिल्लें पूण तूं सद्या तुगेली हांव उलोवना कित्याक तुका म्हणलें वायट दिसतालें. हांव स्पीकर सर मंत्रीन आमकां सांगचें सद्या कितली आहा तुगेली 850 सी
आमकां जितली जाय त्याचं हे आम्ही ना साधारण ना ना सद्या कितली आहा ते सांग तूं म्हाका 850 आमकां इजिली येता आणि आता हेच्या टोटल कॅपॅसिटी कितली आहा आमकां इन फ्युचर इन फ्युचर नाका सद्या हाऊ मच यू कॅन गेट आता आता आम्ही 750 पर्यंत हाडू शकता कितले 750 ते 850 ना त्याच्या मायज आहा आय मायज आहा पळय खंयचेय कितले हातूंत 750 घेवपा जाता आणि तितले आहा तितली आहा आता मायज हाडू जाता जर डबल हाडू जाता मान पूण ती एक लाईन तुगे डिफंक्ट आहा चलना ती सिंगल फेज डिफॉल्ट आसा ती पयलीं तुमी दवरिल्ली तू आलो मरे इशी सांगले तुम्ही दवरली तू असो म्हाका दिसता ऑल द पॉयंट्स तांचे जर कितें आनी उरल्या हे चार गिरदोलीचे मातशे चड मातशे इगदोली फिडर आणि बाकीच्यांनी जे कितें HTL लायन मागल्या अंडरग्राउंड केबलिंग मातशे बेगीन कोण करपाचो मनोदय सभागृहांत व्यक्त करता प्रत्येक मनशान हे चीफ मुख्यमंत्र्याचे आणि म्हजे अभिनंदन घ्यावा हा उलटा खुशी Yes. स्पीकर सर एकूच आणि काय नाका हे सगळे सारख्या एकूच एश्युरन्स जाय की लायट गेली जाल्यार कंज्युमराक तुम हारी कोतले कंपेन्सेट कोतले एक दी एर सगळे तुक जाय ते हॉर्न जाय ते कोर जाय तू दिस लायट दिनाका पूण कंज्युमराक कंपेन्सेशन दी एक एश्युरन्स दी बस आणि सगळे हुशार आमची जी कॅपॅसिटी आसा ती 870 मेगावॅट आसा का आमकां 870 मेगावॅट हे घेवंक शकता आतां तनमार आयिल्ल्यान आमकां आनी 1200 मेळूंक शकता वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान दुसरी बाजू बाब विन्सी सांगता पळय ती कितलेंय करपा जाता पूण ताणें त्याच प्रमाणे ताणें सांगचें की बाकीची कनेक्शन तें करता जाल्यार सगळ्यांची कनेक्शनां काडची पडटलीं आमकां जे पयशे पे करनाका तांचे कितें करपाचें तें ठरया आनी मागीर या म्हजे कडेन कित घुसपायत तूं आतां हांव घुसपायना हांव खरें उलयतां कितें म्हणटे तुगे संस्कृत म्हणून 3 म्हयन्याचे जर पयशे भरून आहा जाल्यार ताची कनेक्शनां काडची पडटलीं म्हाका एक एक वर्स कनेक्शन वाड्या लोकां जरी तर लायट ना त्याचे पयशे हाजी म्हाजे कितल्यो इंडस्ट्री आसा आमकां टायमार पेमेंट करना आमी ताका 3 इंडस्ट्रीचे उलयता आमी कॉम्पेन्सेशन तुगे गांवांत लायट ना तेंगे पयशे काडनाका सगळ्यांनी सारकी बिलां जे कोण पे करता तांकां कितें हेल्प करूं शकता ते आमी करता हेल्प नाका पूण जे मनीस बिलां पे करना थंय आमी गांवां लायट गेली पयशे लाईट वचता गांवां जर तुमच्या वाड्या लायट गेली जाल्यार त्या वाड्या लोकांक तेजे बिल येवपाक तेजे भाशेन आमकां कांयच लागू एश्युरन्स जाय कांयच नाका हे प्रश्न आमी आन्सर केल्या प्रत्येकान लोकांचे आमचे अभिनंदन केलां प्रत्येकान हे जे एश्युरन्स आसा आनी मातशें चड काम केलें नंतर हे एश्युरन्सूय दिवया येस आता जिल्हा वळेप्रमाणे 8 A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 76 आणि 86 फुडें कपात सुटणे सभागृहाच्या मतदान करता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें कपात सुटोवण्यो नामंजूर जाल्यो आता वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आणि 86 सभागृहाच्या मतदान करता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें मागणी क्रमांक 76 आणि 86 मंजूर जाल्यो सरकारी विधेयकां The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Conditions of Services Bill 2025. आता तांच्यो मंत्र्यात श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान सभागृहात The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Condition of Services Bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Yes. I request for leave to move the motion to introduce Bill number 36 of 2025
the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा शॉप्स अँड एस्टाब्लिशमेंट रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्विसीस बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात विधेयक मांडचें Sir, I introduce the bill. The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 सभागृहात मांडला. आता श्री आतंशु मनसरात मान्य महसूल मंत्र्यान सभागृहात द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 39 of 2025, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मांडचें. Yes, sir, I introduce the bill. The Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 सभागृहात मांडला. The Go आता श्री आंतरराष्ट्रीय मनसरात श्री वसूल मंत्र्यान द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025. प्रश्न असा द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आनी मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडला. माननीय श्री विश्वजित राणे शहर आणि नगर मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa Tax of Infrastructure Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न आसा तो विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Can you explain? Yes. Let him explain. Because this is only subsection 5 of section 3 of the above act. Basically, the infrastructure tax. 50%. Infrastructure tax that used to be paid initially is now 50% is taken now. We are promising budget. It was assurance given by Honorable Chief Minister taking the budget. क्रेडायचे कायदो इंडिव्हिज्युअली कोणाक ना क्रेडायचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले क्रेडायचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले आनी तेणी रिक्वेस्ट केल्ले that you instead of taking 100% you take 50% initially and 50% before occupancy. Ease of doing the business. हीच कसो जालो बिकॉज दोन इशू आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणटा कित्याक हाडिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स हाडिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक आतां हे कितें करतात इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतात मागीर तुजो ट्रान्सफॉर्मर तूं हाड म्हणटा आनी कितें तूं हाड हें सगळें तुमी एक्स्ट्रा लोड घालीत आहा मागीर सगळ्या कडेन तुमची हें आहा स्लॅब आहा ते स्लॅब बी सगळें पळोवन तांकां ते क्रेडाक नाका जाता ते म्हणटा अर्द आतां दिता अर्द मागीर दिता कंप्लीट जाता अशें सारांश असो तो. Because explanation it's basically to divide the infrastructure tax into two parts, before occupancy and initially when it's taken. So will there be any change in the assessment of the rate? Determination will be the same? ना तो फकत दोन इन्स्टॉलमेंट One installment. The same. Same. Nothing. It is two No installments. exemption, no. 50-50. तुमची
की मातशी स्पीकर सर म्हाका दिसता हांची रेट चड जाल्या बिल्डरांनी अशें केन्ना मागूंकूच नासलें आतां कित्याक मागले हांव एक एग्जांपल मांडपाक सोदिता स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल मांडपाक सोदिता फॉर एग्जांपल DLF ज्या इन रेस मागोस they got the technical clearance in 1996 and paid infrastructure and paid infrastructure tax in 1996 1 lakh rupee. Those cars are now sold for 50 crores. Where is going individual case? Why I'm telling you? संबंध ना ना ही जी रेट तुम्हाला फिक्स कोताय 15 वर्सांनी ते कंप्लीट जातले स्पीकर सर how are we going to give a justification how are we going to give justification I think point mandpa mak let me talk you all can always say that it is valid or not valid I think give me a chance to talk private university and biodegradable bill Just one clarification. I just want one clarification. By making 50% in two installments, 50 and 50, how does that benefit the government? Because right now the government is getting full amount, 100%. How does it benefit? Vijay sir, एक minute. मागीर तू answer. स्पीकर सर हे पळय बिल हाडला हे म्हज्या कारणान this helps the construction industry which employs largest number of people in the state of Goa. आज साधारण एक मनीस घर बांदपाक गेलो जाग्याचेर पिकास मारचे पयलीं ताका सगळे पयशे भरचे पडटा तूं पिडिया वच पिडियाचें लायसन्स डेव्हलपमेंट फी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्युनिसिपालिटी वच पंचायती वच तांच्यो फी भर कन्वर्जनाक वच कन्वर्जन फी भर लेबर सेस आसा तें भर आनी मागीर पिकास मार म्हणजे कितले पयशे भरचे पडटा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स पळय आहा हो सपोज तेन्ना जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लायलो दॅट टायम आय वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीस हाऊस इंटेंशन वॉज that infrastructure will be made available to the people who construct ते मागीर जालेत ना हांगा असेंब्लीक रिकॉर्डाचेर आसा the then chief minister said that we'll prepare a scheme and try to help as provided in the act infrastructure taxaचो तो act आहा तो तुमी जर प्रोवाइड केल्ले anyway this is a good step budgetak provide केल्ले आशिल्ले आणि आय थिंक एटलीस्ट लोकांक रिलीफ मेळटली 50% डेव्हलपमेंट परमिशन जालें 50% भरपाचे कंप्लिशन जातकीर 50% पिकास मारचे पयलीं तुमी सगळे पयशे भरा म्हणटा पिकास कसो मारप लोकांनी बांदप कशें करपास आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात एक आमी एक प्रोविजन एक हे हाडिल्ले मदीं की गोंयकारांची घराक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप ना इफ इट 500 मिटर हे आमी मदीं हाडिल्ले ताजेर कितें तरी लॉ डिपार्टमेंटाक गेले आनी तें उरलें आतां हातून बिल्डरांक फायदो जाता नो डावट बिल्डरांक फायदो जाता कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट आहा गोंयकार बिल्डर आहा तो इश्यू स्पीकर सर सगळ्यात व्हडले बिल्डर आहा ते भायले गोंयचे न्ही आतां ते पयसो भरपूर आहा ते बाब विजय सरदेसाईन सांगलेले आसा मुख्यमंत्रीन जेन्ना एश्युरन्स हावजान दिले हे नवो कायदो मुख्यमंत्री हाडपाचे जे गोंयकाराक तेजो फायदो जातलो आनी ह्या बिलाचे सांगना आमी नवीन हाडटा जो गावात घर बांदतलो पळय न्ही ताका सगळे इज करून गावात घर बांदपाक परमिशन ताका आमी दिता पंचायत एरियेन घर करून दिता इतले थोडामध्ये इतले न्ही करून दिता सर आमी एक हे हाडिल्ले लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तुजें बिल गेलो आसतलें हांव मंत्री आसतना हाडिल्लें की गोंयकार म्हणून जर तूं प्रूव करता म्हळ्यार ग्रँडफादर तो ओरिजीन म्हणटा पळय तें दाखयलें जाल्यार 500 मिटर प्लॉट आसलो आनी तुजें जर घर आहा सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग हे तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स झिरो आसतलो स्पीकर सर आत्ता आम्ही जे हाडला पळय न्ही 1972च्या पयलीं सनद दिली आणि 1972च्या पयलीं घर रेग्युलरायज म्हटलं आता आमची फुडली स्टेप जी आहा पळय न्हू ती तीच आसा तूं मोडून घर बांदतलो आसत किंवा गांवांत घर बांदतलो आसत ताच्या खातीर जे आहा पळय न्हू तें नवीन बिल जे आसा ते नवीन बिल आमी हाडटा ते करता येस प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात शार नगर नियोजन मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो येस
Sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa tax of infrastructure amendment bill of 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालात. Yes. This next bill which is coming, I had requested you on Friday, keep it on Wednesday. I said Wednesday, okay, मुला. पण आज येईल ते. स्पीकर सर, अजून आमची बिलां पास जावपाची आहा, त्याच्या खातीर आमी आयज हाडला. तू वय म्हणले त्या दिसा आमी काय वाचणार. नाही तुम्ही शनिवार आणि आयतार 2 दीस सांगणार रात म्हण आज तू वय म्हणले त्या दिसा बुधवार हाड कितें जाता. आम्ही परत आता ऑलरेडी 2 बिलां पास करची पडटली आजचे तांकां टायम दिवया. गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2025. डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री विधेयक प्रस्ताव म्हणतो. Sir, I request to move that bill number 37 of 2025, the Goa non-biodegradable garbage control amended bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा आता विधेयक explain amendment move कर. Amendment move कर. Officially दिला amendment, Speaker sir. Yes, amendment move करा. Correction, Speaker sir, as part of the amendment, correction is section 2AD. After the phrase 50 kg, add the phrase per day in clause number 2. And the amendment to section 6 in the section 5C at line 22 of page 5, the phrase concerned police of respective police station be deleted and replaced by the phrase police station concerned. And at line 29 of page 5, substitute the phrase permanently suspended to the word cancelled in clause 6. Yes. आता विधेयकात कलम एक मिनिट विधेयक कलम सभागृहात सादर करता विधेयकात दुरुस्त्यो आसात. निलेश काबळे हांणी दुरुस्त्यो मांडल्यो. दुरुस्त्यो सभागृहा मुखार आसात. Because sir, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 was enacted and published in the official gazette serial number 1, number 50, dated 19/3/1997. The Goa State Pollution Control Board is responsible for regulating the various types of waste, including recyclable, non-recyclable, and flammable materials generated from the industries and establishment. Numerous complaints of the illegal dumping and disposal are received. So, also the accidents are being reported in the scrapyard, collecting the industrial as well as other waste. The board grants a consent and authorizations under the various environmental laws and regulations, including under the provisions of the Water and Air Act. To enhance the regulations of the non-biodegradable waste and to monitor the and compliances, the board is being empowered by the proposed amendment to the Act to establish an online platform where all the industries and establishment bulk waste generators generates 50 kg per day or more non-biodegradable waste as well as the waste collector, reusers, recyclers and waste disposing facilities will have to register on the said online portal for transportation, storage, reuse, recycling and disposal of the said waste. This digital platform will bring about the transparency and accountability with regards to handling non-biodegradable waste as well as ensure the safe storage of waste. The amendment in the Act provides for mandatory registration for the waste generator with the Goa State Pollution Control Board and provide power to Goa State Pollution Control Board to regulate and monitor the storage, transportations, recycling, reuse and disposal of waste. Second, empowers the Goa State Pollution Control Board to register generators, waste collectors, recyclers and co-processor of non-biodegradable waste. Third, during the last legislative assembly sessions and it was discussed to levy the penalty on the vehicle utilized for the unauthorized dumping of waste causing pollution of soil, contamination of the groundwater, surface water, soil and land. The amendment in the Act will give the power to the police official to impound the vehicle used for the legal dumping of waste with the suspension of license for 1 month and a fine of rupees 25,000. 3 months of the second offence with a fine of 50,000 and 6 months of the third offence and a fine of 1 lakh.
For offence thereafter, the license of the vehicles shall be cancelled. Amendment to the schedule of the Act, including the additional types of non-biodegradable waste and that are generated in the industry and establishment. Correction in the section 2 and includes the phase 50 kg per day, and in section 5C, it is an substitutions of the phase. It is an concrete police station with the phrase of the police station concern in the bill. Hence, the amendment is the proposed, and the amendment is the mentioned in the bill number 37 of the 2025. Because just one part, substitution of section 5 padhe ha. In section 5 under subsection 2, it is provided that the bulk waste generator, waste collector, recycler, co-processor to register themselves on an online portal of Goa State Pollution Control Board for carrying out disposal of waste and will have the authorization of this board. And that is substitution of section 5A. In this proposed 5A, only penalty has been retained. However, the punishment with imprisonment for the second offence provided earlier in the existing provision is dropped. Penalty imprisonment imprisonment, by this there is no deterrent effect on the offender. Call to me then. Imprisonment imprisonment is the main deterrent, no? Binay mo rite 5,000 hai te 25,000 ke laite that because in B5A there is increase of fine from 2,000 to Decriminalized. अरे काबराली एक्सप्लेन की तरी स्पीकर सर अडवले अरे हा मुगे काबार झाला काबार अरे तू बिलाचे सगळी डिक्रिमिनलायझेशनच्या अंडर काढला ना इम्प्रिझनमेंट मोठे आसपास डिक्रिमिनलायझेशन होय माय डिक्रिमिनलायझेशनच्या अंडर इम्प्रिझनमेंट जे आसा पळय न्ही हे काढलेले आसा सगळ्याकडे काढले बिलाचे काढल्या सगळ्या बिलांचे काढले कितली बिला केली He knows. He knows. Only one thing. Otherwise, in principle, this is good, even especially to penalize those who are throwing the bags and things in the drain. This is a very good thing. And we had also asked for that, we had demanded that. One thing which I want to just point out in 5C, that amendment which Nilesh Cabral has brought, 5C. Only I would suggest the shall be impounded by the concerned police. I think the word missed there was officer. It can't be by the concerned police station. Police station is a non-entity. So whoever the officer is, it should be police officer. Not a police station can't attach your vehicle. It's a police officer who can attach your vehicle. Then only that one, you just have to put police officer, nothing more. but it is there. Police officer. That's it. Only It's thing. okay. Now, okay, police station Police station is an in charge, is a police inspector, is an in charge. No. Speaker sir, I will read it out what the amendment is. The vehicle utilized for dumping of the waste shall be impounded by the concerned police. It's written there. Then I have added only that phrase, police station concerned. Why the question does not come, Speaker sir? It is very clear. Please. By the concerned police of respective police station, I have added police station concerned. What is wrong in that? No, police. Police is there in front of that. No. You must know that. Speaker sir, I'll tell one thing. Let us look at section 207. I'll just give you 207 of the Motor Vehicles Act says that any vehicle can be impounded by a police officer or a motor vehicle inspector, authorized officer under motor vehicle, not by the transport department. It's not like that. I'm only correcting, so your law is correct. The thing is by the concerned police officer. And I'll tell you one more thing. I've not said the PI, because in the police station you can have a PI, you can have a PSI, you can have an ASI, anybody. Police. Concerned police officer of, the word got missed while typing it, I feel. By concerned police, just in the word, insert the word officer of respective police station. Remaining is the same. Because it is police is written on that. Officer, not required. You can put no problem. In my amendment only you can put Yes. Police officer, police officer. With that police officer word, we are passing. Police officer, police officer of concerned police station. No problem. Police officer. एक पॉइंट ऐड करूं
स्पीकर सर आता खुबशे पॉयंट बरे आसा पण मेन जो आसा स्क्रॅप यार्ड इन्क्लूड स्क्रॅप यार्ड ते घेवंक ना स्क्रॅप यार्डाचेर एक्शन जातली म्हणून वेस्ट कलेक्टर बाकीचे तुम्ही मेन्शन केला पण स्पेसिफिकली स्क्रॅप यार्ड म्हणून घालूं ना तुम्ही आसा न्ही रे हांगा पळय द बल्क वेस्ट वेस्ट कलेक्टर इटसेल्फ इज अ स्क्रॅप यार्ड आणि तो वेस्ट कलेक्ट करता ताका सेपरेट स्क्रॅप यार्ड घालपाची गरज ना आणि तितून अंडर द कॅटेगरी ऑफ द वेस्ट कलेक्टर आता तितून ऍड करता डॅमेजिंग एनवायरमेंट जो आसा पळय तो तितून पॉयंट ऍड करूना कित्याक आता कितले स्क्रॅप यार्ड तुमी पळयला शेतांनी बीन आसा नाही तो ऍड करून म्हणजे आम्ही ताका पयलीं रजिस्टर करून घेता आणि ही वॉन्ट्स टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्टर जाले जाल्यार फाल्यां तो हे तर तुका सांगता हांव कारण तो जेन्ना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन रजिस्टर्ड जाता तितून जे सगळे नॉर्म्स ही वॉन्ट्स टू फॉलो एज पर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा उपरांत तूं शेतां पिड्ड्यार उदक पिड्ड्यार ताका करूंक मेळचें ना ओके वन मोर थिंग जो फ्लायिंग स्क्वॉड आता तुम्ही पळयता बाकीचे एका फ्लायिंग स्क्वॉड आसा जो कलेक्टरा कडल्यान सो एकाय इम्प्लिमेंट करपाचे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे कित्याक हांवें तुमकां लास्ट टायम केस दाखयल्ली की कशे गार्बेज डंप करता पुलिसां कडेन तशेंच इश्यू आसता पण फ्लायिंग स्क्वॉड डिप्लॉय कॉल केलो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावर दिल्या जे वेस्ट जनरेट करता वेस्ट कलेक्ट करता म्हणजे खंयच्याय इंडस्ट्रींतल्यान जेन्ना वेस्ट जनरेट जाता पळय न्ही तेकाच पयलो रजिस्टर जावपाक जाय ना 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 आमी हांव कितें म्हणटा फ्लायिंग स्क्वॉड कॉलिंग नंबर आमी दोन कडल्यान कंट्रोल करता एक थ्रू अवर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि दुसरे थ्रू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी एम्पॅनलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान थंयसरूय केला सो दॅट म्युन्सिपालिटी पंचायती कमिंग अंडर देर आता इंडस्ट्रीतले इन फ्युचर दोज हू आर द एम्पॅनल विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोन्ही कडल्यान तांकां मॉनिटर जातले हांगा वेगळो गरज ना म्हणजे एक सुद्धा इंडस्ट्री किंवा एक सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर एक सुद्धा कलेक्टर वो अनरजिस्टर्ड उरचो ना so that we can monitor through both the organization through the pollution control board and the waste management corporation that is okay but how म्हणटा की flying squad should be included so that कितें कॉल गेलो flying squad वेगळी गरज नासली स्पीकर सर कितें जाता flying squad डायरेक्ट टीसीपीचो फ्लाइंग स्क्वॉड तो टीसीपीचो 100 नंबर माझा ताका फ्लाइंग स्क्वॉड म्हणना 102 which Nilesh Kabral bought, I think that can be kept of cancelled instead of suspended. They cancelled mulla instead of suspended, that can be accepted. Which you have seen that word, last word Uttarash. Vehicles shall be permanent. Page number? No, page 5. The last Uttarahat hai, suspended. Nilesh Kabral suggested cancelled. That can be accepted. No, that has to be accepted. Yeah, it should be cancelled. Because sir, माझे अनेक आसा actually तेका दृष्टी ना बिलाक पण माझे लँग्वेज करेक्शन माझे ऑनरेबल सेमान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन्सा भितर जे प्रोवाइड फॉर बरयले फक्त प्रोवाइड्स फॉर माझे ते इट इज नॉट इन द बिल इट इज नॉट फॉर द पार्ट इट इज फॉर द लँग्वेज कितें वाचता तेन्ना मातशें This part can be accepted, so I'm just pointing out that word can suspended should be substituted with the word cancelled. What he has said is provided. ना आणि ओके आणि एक रिक्वेस्ट आसली मेन रिक्वेस्ट आसली की पुलिसांक एक्शन घेवपाक लाय ते एवरी टायम कितें करता तांकां कोण तरी जाय विटनस जाय म्हणटा तेंच्यांनी कंप्लेन घालपाक सो पुलिसांक डायरेक्शन दिवपाची तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून एज पर आतां तुमी इन्क्लूड केल्लोच आसा सो ते इन्स्पेक्टर अमेंडमेंट पास केल्या उपरांत आमी नोटिफिकेशन हेजो प्रोसिजर कसो यूज करपाचो पळय न्ही हो एकदा नोटिफिकेशन काडटा सो दॅट सगळ्या जाणांक पावर्स जे आहा पळय तेंचे पावर्स कळटले सो दिस बिल कॅन बी पास येस प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्त्यो सहित 3, 4, 5 आणि कलम 6 कलम 7 दुरुस्ते सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक वचयाचो विधेयकाचो भाग जाल्यात कलम 2 कलम 3 कलम सहित कलम 3, 4, 5 कलम 6 दुरुस्ते सहित कलम 7 कलम अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक वचयाचो विधेयकाचो भाग जाल्यात पास या Sir, I request to move that bill number 37 of 2025, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे का की नाही जाका पुढे येस With amended. विथ अमेंडेड Speaker sir, bill be passed with amended. With amendment. Proposed by Nilesh Kabral. येस कलम 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक वचयाचो 7 विधेयकाचे भाग जाल्यात येस एज अमेंडेड
प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणी हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणी ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें. द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल दुरुस्ती सहित मान्य जाला. द गोवा पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल 2025. डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यान शिक्षण मंत्र्यान विधेयक पास करूया आता मागीर बिल आमकां एकूच बिल आय एक्सप्लेन Sir, I request to move that bill number 34 of 2025, the Goa Public University Bill 2025 be taken into consideration. Speaker sir, our bill explain karta. Under National Education, reason for introducing and passing of the Goa Public University Bill 2025. Under National Education Policy NEP 2020, the UGC guideline for transforming the higher education institute into the multidisciplinary institution, September 2022, envisaged the following three options for the higher education institution as the affiliation system to university shall be discontinued by 2035. So that becoming the degree awarding multidisciplinary autonomous institution, becoming the constituent part of the Goa University and thorough collaboration through collaborations with the nearby colleges forming a cluster colleges. The bill seeks to provide the third option to the management of the existing government and government aided colleges in Goa to come to an agreement for the formation of cluster colleges, which will be established as a public university of a cluster of colleges existing in Goa through the Gazette notification. This bill seeks to be the umbrella legislation for such public universities. The bill seeks to implement the goal of the National Education Policy 2020, including the multidisciplinary education, imparting quality and industry-relevant world-class higher education, for transforming the higher education institutions into the multidisciplinary institutions. The object, powers, functions, officers, authorities and functioning of the public universities so established shall be in accordance with the UGC regulations. The bill seeks to ensure a smooth transition of the existing colleges from the college status to university status in terms of teaching and non-teaching staff, student assets and liabilities disaffiliations. The bill shall not impact the Goa University Act 1984 as a special law. Speaker sir, अशा पद्धतीच्यो क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज आतापर्यंत महाराष्ट्र आसतले, जम्मू काश्मीर आसतले, श्रीनगर आसतले, अशा वेगवेगळेकडे अशा पद्धतीच्यो युनिव्हर्सिटीज ज्यो आसा ह्यो फॉर्म जाल्ल्यो आसा. नाजाल्यार हैदराबाद इन द नॅशनल कॉलेज युनिव्हर्सिटी, मुंबई महाराष्ट्र, डॉक्टर होमी बाबा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई इन महाराष्ट्र, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी कन्नूर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी जम्मू, अशो वेगवेगळे कडल्यो अकॉर्डिंग टू द NEP हाका धरून ह्यो क्लस्टर युनिव्हर्सिटी फॉर्म जाल्ली आसा. आमकां NEP 2020 इम्प्लिमेंट जर करतले आसत जाल्यार त्यो युनिव्हर्सिटी फॉर्म करपाक हे बिल आतां पास करप गरजेचें आसा. कारण हातूंतल्यान म्हणजे गोंयांत वी आर थिंकिंग एटलीस्ट मिनिमम 2 clusters should be formed, one in the north, one in the south, आणि nearby rest all the Goa University will be the remain as the university. आणि ताज्या उपरांत ह्यो ज्यो युनिव्हर्सिटी बाकीच्यो कॉलेजीस ज्यो आसा जेका ज्या कॉलेजी कडेन हांगासर कोणाकूच प्रेशरायज आसचें ना, कोणूच फोर्सफुली आसचें ना, जेका गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एफिलिएशनाक रावपाचो आसा, ही should be remain at a Goa University. Those who want to combine together, the government will give them the fully support to form these clusters. त्या खातीर those who are coming in the north at one cluster, they will forming the one cluster. आणि आमकां आमी जे म्हणटा की नवीन इन फ्युचर म्हणजे इंडस्ट्री रेडी यूथ जावपा खातीर अशा पद्धतीच्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटी अकॉर्डिंग टू म्हणजे टायम टू टायम आमी ज्या पद्धतीन डिग्रीज डिप्लोमा हे सगळे दिवपा खातीर ही नवीन पब्लीक गोवा पब्लीक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 हे पास करप हे गरजेचें आसा. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जाल्यार विधेयक स्पीकर सर, आता क्लस्टर म्हणटा तूं कितें बेसिकली क्लस्टर नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा 2 क्लस्टर आसचे हाचे तुजे विचार आहा. वॉट इज द फ्युचर ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी? हातून अशें जावंक शकता की
गोवा युनिव्हर्सिटीक जे स्टुडंट्स अटॅच्ड आहा ते डिटॅच जातले. सो युनिव्हर्सिटी गोवा युनिव्हर्सिटी जी आहा ती विकन जातली. ही विकत करपाक कितें फायदो आहा? म्हाका समजना वॉट इज द मिनींग ऑफ क्लस्टर. वॉट इज द क्लस्टर एक्चुअली अँड वॉट इज द इंटेन्शन बिहाइंड द क्लस्टर? स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिव्हर्सिटीक खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजींक गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आतां ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा जाका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा आनी इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन्स एकी कडेन आयली आनी जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जाका म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर ह्याची पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज बट हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्दतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी जाता. म्हणून हांवें म्हटलां की जेंकां एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडले कट जावचे ना. ते गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलिएशनाचो इश्यू न्ही. एक सिमिलर कोर्स जर स्टार्ट केलो तोच बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन आहा नवी क्लस्टर फॉर्म जाता तोय बायोटेक्नॉलॉजी करता. गोवा युनिव्हर्सिटीन येवपाचे लोक कमी जातले. कमी जातले. स्पीकर सर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी सुरू करता आसतना वॉट इज द पर्पज? स्पीकर सर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी सुरू करता आसतना हातूंतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जावचे दीस इज अ इंटेन्शन. आसा ते कोर्सीस सुरू जावचे ना हाजेरूय बी ते घाल तशें जाल्यार ते बिलान घाल की जे गोवा युनिव्हर्सिटीन कोर्स आहा ते तूं एलाव करचो ना म्हणून. स्पीकर सर, स्पेसिफाय दॅट. हे बिलांत घालपाची गरज ना. ना स्पीकर सर, आता ऑलरेडी तुम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडल्यो. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीनूय लोक वचून गोवा युनिव्हर्सिटीकूच एफेक्ट जातले. सो बेसिकली वी आर विकनिंग द प्रिन्सिपल युनिव्हर्सिटी. 100% वी आर विकनिंग इट. ना जाल्यार what is the purpose of having so many educational institutions? No. Autonomy is what? When Chogle started in Chogle College, autonomous thing, the idea was courses which are not there elsewhere. Here there is no specification. You will start the same course. स्पीकर सर, आम्ही तेका तेच सांगता आता जे इन फ्युचर म्हणजे आफ्टर 2035 जे ट्रेडिशनल कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे ट्रेडिशनल कोर्सीस उरचे ना. आता आमी पळयता बीवॉक सारकेलो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा बॅचलर इन वोकेशनल की हे कोर्सीस ह्या हातूंतल्यान ग्रॅज्युएशन स्ट्रीम भायर येवपाक लागले आसा. पयलीं BBA नाशिल्ली आतां BBA आयली. आता रिसेंटली even though the Dempe College has started with the tourism management hospitality course तांच्यांनी नवीन डिग्री कोर्स सुरवात केलो. सो अशा पद्दतीचे म्हणजे आतां आमी जाका म्हणटा की फ्युचर खंयच्या कोर्सीसाक आसा जॉब ओरिएंटेड खंयसर आसा किंवा वॉट इज द नेक्स्ट फ्युचर हेच्या खातीर इनोव्हेशन जायत आसा आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा ह्यो जेन्ना कॉलेजीस सुरू जातल्यो तेन्ना त्या अशा क्लस्टर युनिव्हर्सिटींतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जातले. अदरवायज आमी ट्रेडिशनली BA, BCom, BSc, MSc, MCom हेच ट्रेडिशनली चालू उरतले. त्या खातीरूच ह्या पब्लीक युनिव्हर्सिटीची गरज आसा. इन फ्युचर म्हणजे वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा एट प्रेझेंट एफिलेटेड आसलेली फॉर दे कॅन आफ्टर ऑल दे कॅन कंबायन हाजेर खंयसरूच बर्डन जो आसा एडिशनल बर्डन त्या कॉलेजींचेर येवचो ना. ना स्पीकर सर, टार्गेट आहा 2035. आज आमी अर्जंटली आता हे 11 वरांचेर रातची फास्ट स्पीड मारून आमी पास करतात टू क्रिएट मोर युनिव्हर्सिटीज इन गोवा. आता तातूंत स्पीकर जर फुडें हे पसून जर तुजे आमी एग्री जाले आनी तुमी बुलडोज पसून केलें जाल्यार फुडें पळय तुवें क्लॉज 18 तूं म्हणटा कितें की गव्हर्निंग बॉडी आसतली, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतलें, एकाडेमीक कावन्सील आसतलें आनी फायनान्स कमिटी आसतली. स्पीकर सर, युनिव्हर्सिटीन हांव आशिल्लो एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचो मेंबर बाय बींग इलेक्टेड एज अ चेअरमॅन ऑफ द स्टुडंट्स युनिव्हर्सिटी कावन्सील. स्पीकर सर, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतना गव्हर्निंग बॉडी कित्याक आसूंक जाय? Where is the need for governing body when there is an executive council? Clause 18. Chapter 4, Clause 18. स्पीकर सर, हांव तेज्या पयलीं ताका एक सांगता. इन फ्युचर आमी जे म्हणटा पळय NEPन एफिलिएशन हो प्रकार जो आहा पळय न्ही एफिलिएशन प्रकार कॅन्सल जातलो. दे वील बी अदरवायज मर्ज्ड इनटू द गोवा युनिव्हर्सिटी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी धरून चल डॉन बॉस्को कॉलेज आसा
आता डॉन बॉस्को कॉलेजीक इंडिपेंडंट तिची कॉलेज म्हणून स्टेटस आसा ती आता एफिलिएटेड टू द गोवा युनिव्हर्सिटी आसा फाल्यां सकाळी तिचे एफिलिएशन जेन्ना कॅन्सल जालें इट वील बी डायरेक्टली द कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी एफिलिएशनाचें न्ही कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी तिचे एफिलिएशन वयतलें तांकां डायरेक्टली जो आहा पळय न्ही म्हणजे त्या आता मॅनेजमेंटाक स्कोप आसा की बाबा आमी सगळ्यो कॉलेजी एके कडेन येवन आमची एफिलिएटेड युनिव्हर्सिटी करप आता आमच्यो सगळ्यो कॉलेजी एफिलिएटेड आसा एनईपीच्या इन फ्युचर हातूंतल्यान एफिलिएशन उरचें ना डायरेक्ट कॉलेज आता प्रमोद सावंत ग्रुप आहा रोहन खवट्यानीक आनी एक ग्रुप करचो भितरलो तातूंत अशें जाता तें एक जे आहा अम्ब्रेला तूं मोडून धाकटे ग्रुप करून दिता आणि ते आमचे फ्युचर रेडी स्पीकर सर तो ते प्रमोद सावंत आणि रोहन ते सांगत स्पीकर सर जर एफिलिएशन गेले जाल्यार इट विल बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी हो स्टेटस आता एफिलिएटेड कॉलेज आसा इट विल बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज आणि एफिलिएटेड म्हणजे एफिलिएटेड म्हणजे आता तो सगळे रायट्स जे आसा त्या कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा कडेन आसा आणि इन फ्युचर तांचे रायट्स जे आसा पळय न्ही हे फाल्यां सकाळी गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन उरूं शकता म्हणजे हांगासर स्पीकर सर जेन्ना आमी क्लस्टर कॉलेज करता तेन्ना ताजेर होल मॅनेजमेंट जे आसा पळय न्ही तेंचे मॅनेजमेंटाचे सगळे मेंबर्स दे वील बी द आतां आमी कित्याक म्हणटा मागीर त्या कोणाक तरी हांगातलो हाडून घातलो थंयसलो हाडून घातलो ते क्लस्टर कॉलेजींनी ते उरचे ना 10 कॉलेजी चान्सेलर कोण आसतलो ते युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता ओके सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी उडयता स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता तांचे मेंबर्स इच कॉलेजीचो मॅनेजमेंट मेंबर त्या 10 कॉलेजीच्या म्हणजे युनिव्हर्सिटीच्या बोर्डाचेर येतले 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसता ऑफकोर्स 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसतली त्यांचं सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन आसतलें त्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचेर आणि गव्हर्नर विल बी द चान्सलर म्हणटकूच तो भायलो हाडून जातात हांगासर स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान 33 मेंबर घाल्या सर हांगासर एक्झिक्युटिव्ह ज्यो कॉलेजी आसा त्या प्रत्येक कॉलेजीचो मेंबर विल बी द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर 10 कॉलेज आसले 33 मेंबर कित्याक स्पीकर सर आता त्यो आम्ही कन्सिडर करून की गोंयांतल्यो जर एकंदर कॉलेजी पळयल्यो जर 2 क्लस्टर सर हे आता चड पळय मुखेलमंत्री सारको आता इतलो एक्सपर्ट जाल्लो भशेन हांगा उलयता आमकां कळना हे कोणे तुका एडवायस केला हे कितें हे नवेच जाता स्पीकर सर आनी कोण एज्युकेशनिस्ट आहा एकाडेमिक कोण आहा सडनली एक युनिव्हर्सिटी नवी करपाक आयिल्ले कित्या खातीर हे आनी कितें वॉट इज द सर हांवें हांव सांगता परत एकदा आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत आमकां जर ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक जाय आनी हायर एड्युकेशनांतलो एक स्टेप फुडें वचूंक जाय आसत जाल्यार आमकां ही क्लस्टर भुरग्याच्या हातून तुमच्या करूंक जावंक ना खंय फुडें उडयो मारतात तुमी एट प्रायमरी लेवल तुम्ही फेल जाल्ले आहात स्पीकर सर ते आमी इतले उलयले सर हांव परत एकदा सांगता आमकां एनईपी हायर एड्युकेशनान इम्प्लिमेंट करता आसतना इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या 2 वर्सांक पुराय जर जातले आसत जाल्यार हे बिल आतां पास करप कारण आतां खंयसरूच आमी डिसकंटिन्युएशन ऑफ द स्टुडंट फ्रॉम द गोवा युनिव्हर्सिटी करिना इन फ्युचर रेडी करतलो आसत जाल्यार तेजो आतां प्लॅटफॉर्म रेडी करप हे गरजेचें आसा म्हणून हे बिल जे आहा पळय न्ही आतां पास करप हे गरजेचें आसा स्पीकर सर म्हाका लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर आमी हे करता आसतना आमी बऱ्याचशा कॉलेजीक म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट 99% कॉलेजी कडेन आमी कन्सल्ट केला इन्क्लुडिंग द मायनॉरिटी कॉलेजीस आसा पळय न्ही तांच्या कडेन आमी कन्सल्ट केला कोण ते सो ऑल द मॅनेजमेंट स्पीकर सर आमी ऑल द मॅनेजमेंट्स अँड द प्रिन्सिपल ऑफ ऑल कॉलेजीस वी हॅव कन्सल्टेड दे आर सेइंग दे वांट टू ब्रेक आउट फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर दे आर रेडी टू फॉर्म द क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज दे आर रेडी टू फॉर्म स्पीकर सर एक बरो कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता हांगा आता 11 वरांचेर रातचो आणि आमकां सांगतात की सगळे एकेडमिशियन सगळ्यांनी हे एग्री जाला आता आमी आमदार आहात आमी खंयच आयकूंक ना असो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता म्हणून इतले लिपून इंट्रोड्यूस जाता कसो म्हाका कळना हे स्पीकर सर स्पीकर लिपोवन करिना आमी लिपोवन करिना इट इज एन ओपन जे एड्युकेशनिस्ट आहा ह्या सगळ्यां कडेन हे डिस्कशन केल्लें आसा आमकां लिपोवन करपाचो प्रश्नच ना आनी हे बिल तर गोंयच्या एड्युकेशनाच्या इतिहासा खातीर आसा गोयच्या एड्युकेशनात एनईपी इम्प्लिमेंट करता आसतना हे बिल महत्वाचे आसा Honorable Speaker, this public universities bill is
as rightly pointed out, will be the death knell of Goa University. Goa University will be finished. Secondly, what will be the fate of the colleges? You have provided in section 12 that the principal of the college, of the cluster college, can be appointed by the respective management of the cluster college with the approval of the Vice Chancellor, as per the procedure prescribed by statute. But at the same time, you are providing in section 34 that the teaching staff of cluster colleges will be deemed to be the staff of public university. Today, staff of colleges which are affiliated to Goa University continue to be their private employees. They are not the employees of Goa University. But today you are transferring them and making them university employees. Please think of this. Then non-teaching staff of cluster colleges, 35. You are making them also deemed to be staff of public university. So the questions which arise now is, what is the extent of management which is left in the hands of the private institutions, only to appoint a principal? What about the appointment of staff and non-teaching staff? We have not kept this anything in their hands. If everything is transferred in the hands of the public university, then it will be only the public university which will appoint, remove, dismiss, except those who are appointed by these people earlier. That's what your provision is there. Provided that the terms and conditions in force at the time of commencement of the Act relating to the teaching staff, including superannuation, removal or termination salaries and pension, except career advancement or promotion, shall continue to be in effect with matters, shall continue to be with the management of the colleges. That is all what is happening. So what about the new appointments? Can they make new appointments? There is no provision for it. Once it vests in the university, everything will be in the hands of the university. And finally, I will ask one thing. Two more things I have got. What about the rights of minorities? Because minorities have the right to select person of their choice. So how will that be protected? And finally, you make a statement that they have agreed to join the cluster. Yes, many institutes might have said, colleges might have said, we'll have a cluster. We are agreeable. But I don't know whether they were conveyed with this, anything in writing about a public university. Please understand the difference. At the time when NEP was being brought, there was supposed to be a consultation, but we know what a consultation was. Officers of the education department just went and gave lectures over there. Nobody was asked consent, nothing, and they came back and said everything is fine. So this, what kind of consent? Was this made, a paper was there made in public domain? No, even we are in a state of shock to see this bill. स्पीकर सर, आमी क्लस्टर युनिवर्सिटी जी फॉर्म करता, आमी कोणाकूच हांगासर इम्पोज करिना. इफ they want to maintain with the Goa University in future, they can be with the Goa University at all. Those who are interested to join under the cluster, they can come, and to which we are forming the cluster, it is under cluster. स्पीकर सर, दुसरी गजाल, आत्ताच्या सिस्टमान म्हणजे मायनॉरिटीचे रायट्स आणि मायनॉरिटीचे सिलेक्शन प्रोसेस त्या कॉलेजीन स्टाफ घेवपाचो हे प्रत्येक त्यांच्याच कडेन उरतले. जरी क्लस्टर युनिवर्सिटी फॉर्म जाली आसत जाल्यार क्लस्टर युनिवर्सिटी खातीर एडिशनली सपोर्ट जो दिवपाक जाय, which will be the government is giving. Rest all those who are coming to form that cluster, हे तांचे अपॉइंटमेंट्स, त्यांचे रायट्स हे सगळे त्यांच्याच कडेन उरतले. स्पीकर सर, हे इन डिटेलान हे लेजिस्लेचर तयार फॉर्म करच्या पयलीं हे तांकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतला आणि त्यांच्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केला आणि हे तांकां सगळ्या जाणांक स्पीकर सर खबर आसा. म्हणूनच हांव म्हणटा की आमी खंयच्याच काही गडबडीन करूं ना. फाटले 2 महिने हे कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबर डिस्कशन आसतलें. त्या खातीर वयल्यान हे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स जी आसा पळय न्ही, मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूटांक सुद्दां म्हणजे सांगलेलें आसा, इन डिटेलान त्यांच्या बरोबर केला. ओके, आमी इवन दो म्हणजे ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात त्या मॅनेजमेंटा कडेन, इवन दो MLAs पैकी ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात तांच्याय मॅनेजमेंटा कडेन हे डिस्कस जाला की हाजी कितली आनी कशी गरज आहा ती. त्या खातीर आमी जे म्हणटा की आमकां इन फ्युचर हाजो जो म्हणजे एज अ गव्हर्मेंट कंट्रोल घेवतना उलट म्हाजें तर म्हणणें आहा की क्लस्टर युनिवर्सिटी फॉर्म्स जाल्या उपरांत तांकां इंडिपेंडंटनेस जो आहा, नवीन कोर्सीस सुरू करपाच्या बाबतीत किंवा इंडस्ट्री कडेन टायप करपाच्या बाबतीत तांकां आनीक रायट्स मेळटले, आनीक चड. वयल्यान तांकां आमी चड इंडिपेंडन्स जो आहा ह्या क्लस्टर युनिवर्सिटीच्या थ्रू हे तांकां डिटेलान मेळटले हाजी हांव खात्री करता.
I think Honorable Chief Minister may consider not rushing this bill through. We can go to a select committee and we can have a thorough discussion. Because there are all the issue, Not so hurry, not so urgent. the main कमिटी education, दोन महिने temple of education. ते तुम्ही मातशें स्टडी करपाक जाय आमकां. स्टडी कोण दी सिलेक्ट कमिटी In principle, there is no opposition, only modalities we have to work We out. want to understand it न्ही अशें ताकतिकेन कित्याक करप कितें जालें काबराल स्टार्ट करता युनिव्हर्सिटी युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर हे पण इन फ्युचर तांकां जर ह्या बिलान कितें इन फ्युचर अमेंडमेंट सजेस्ट No, I mean, करपाक let the good. इन फ्युचर हेजे रूलूय करपाचे आसा तेन्नाय बी आमी तू शिकून पास जालो तुगे आनी कॉलेज वचपा नाका See, it is an important thing. डिटेलान एक्सप्लेन केला बिल हे बिल पास करप ही गरज By the time you are implementing it, it takes time. Next assembly you can bring it. Next assembly you can bring it. See, there's no urgency in that. It's like not immediate you have to do it. Next assembly you can bring the bill. No problem. Yes. Don't rush with it. Yeah, see, it's an bring it next assembly Next assembly. सोडलो जाल्यार कोणाकूच काय एकलोच जालो 2 जाणां ते भितर बसले ते जाणा आनी कोण काबराल जाणा कित्याक ही युनिव्हर्सिटी फोडटा ती आनी काबराल जाणा दिसता काबराल एक हा एजंट आनी कोण नको कोणा एकले समजूंना it is एक चीफ मिनिस्टर एक काबराल आनी हे भितर बसले ते बरोवन धाडटा ते आनी कोणाक काय समजूंना अरे फॉरेन युनिव्हर्सिटी फ्रायडे म्हणटालो हे पळय आमकां ह्या बिलाचेर हांव परत एक सांगता आमकां ह्या बिलाचेर खंयसरूच म्हणजे वाद जाल्लो नाका शिकूंक जाय न्ही एक मिनिट सामकी ताकतिकेन एक मिनिट हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता दिस इज अ एड्युकेशन बिल हे कितें खंयच्या इंट्रस्टाचें बिल त्या खातीर तुका सांगलां परत तुमकां जर म्हणजे आतां तूं फ्रायडे म्हणटालो म्हणून म्हणटा तुका आमकां हे बिल ह्या सेशनान पास करपाक Now by next session, whatever it is. नेक्स्ट सेशन नाका चडांचो दादा बाबूश तूं उलो नाका मदीं तुमचे एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन भायर काडची पडटलें युनिव्हर्सिटीचे 2 कुडके वता तुमकां कितें क्वॉलिफिकेशन आहा कोण हे स्पीकर सर तुम्ही उरपाट परत एकदा विजय परत एकदा let's discuss on this at least on if not select committee let's on Friday. we'll discuss. We want this to be in public. माझे काय माझी काय तयारी ना म्हाका माझे म्हणणे आसा एक मिनिट स्पीकर सर आम्ही फ्रायडे डिस्कशनाक तयार आहा बट वी वॉन्ट टू इन दिस सेशन वी आर रेडी टू डिस्कशन फ्रायडे घेऊया फ्रायडे घेऊया तशें जावचें ना परत फ्रायडे ते तुका दितात पळय तसले आमी घेवन I think it looks like Cabral is the author of the bill. आम्ही फ्रायडे घेऊया काय हरकत वी आर रेडी या बिल्लाचे फ्रायडे डिटेल डिस्कशन जातले सभागृह आमकां आज कामकाज कात नाशिल्लो सभागृह मंगळार 5 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो